Okay. I'm not very good. Also, okay, because my mother and back on my main player is high going to them and something like it. Me ba cha one man me na nempene so no hwan ya. Oh, okay, you. I'm planning to find a mockery. And I mean, no interest in video now. Just call, say, I didn't know how about the two conquerors in Maya. You used to come in Manila. This is Manila. You have to talk. Yes, I know. The Bakaya, then if you cut together, then it will be mobility. But meanwhile, yeah, then, no. You don't know. Okay. You I'm going to talk about what I'm going to do. Nothing to be awful. Everyone approach me. Tomorrow was a problem. And I'm going to the whole idea. It didn't make a seat to sit down as well. Let's approach you to sit down. That will be the box. Yes, you could be the idea. And the discuss a career bank. You get her. Yes, you do. Okay. I see bank back to come. So I'm going to make a quite a cookie scatter. And that is why we're Mamma, my book is a local very to find you. The man is very ready. You are not being coming in my trouble crowd. So you can move the year of the way. And I'm moving this one to foundation. If you're not now for a cloud and tell him. So you don't know what you want to you don't feel about any place could be yeah, okay. Me pacha brani ti even ni say e dan no more than kra say. I don't have the 6 rooms. 6 rooms. 6 rooms. 5 rooms. 500. 3 rooms. Okay. And about what I come on. I don't know papa no down Fred Papa bay. No, I'm papa no we the papa no Okay. No, to me. But I want to know your phone income. If you know, a friend to start down here, or no catching them here, so you can be the time as you can now be my call down. If you start down with you, woman, I say, maybe I'm afraid you're down the crowd, feeling in a crowd, and the bus with you. If you are class of a boy with a rubber dance. Now, I will be a macron. No, mammy, dear. Mammy, what do you do on you? But what will you say? Matter what say? Hey, good man, do that, and I want to buy. What you could do? No, that a plot, the woman approach. I'm a dime approach me. Okay. Mr. Boateng, and yes, me child, so a brainy tea, Yana is MYA. We are dancing, we crown our chassis, see dino, 6 rooms, Mebois. Emma also a catcher will say, a dandy, dear, that should be only one man about Fred, dear. Okay, now, when you buy a swear friend, Terrier. I tell you, I don't saw no film. Tell you, we will buy. The above the Sao walk around. Let us go to a talk already. Okay. And Sananka. I can only Madame to say one. If you look at her, that's a friend of answer and say, I'm going to the flower. And you look at her. You look at her, say, Mamma talk like this. And I don't know what I'm a mammy, do mammy, do mammy. Akoma, and you say, not being a sophie. So, you cannot do. Okay. When you walk over today, and I want to come to Kakaka. My young president. Me pacho, Sakodanwa, Terriabano, John Jitu Musaneba. I never know what it is. Na ebane se na woka se efie ndio ye se ne ba Fred dia abaya ne dia wonka wana atakrande le enti problem o to apart se ne ba na odena ba asasi so on de o manager pade ni bi ale ko o ma no se ti je de fan se ni yawo ni se se mo na ni se ni ya ke dia na manager pade ni e je ye se ti ba ya no se ke mo mi ni yawo se o ma mi yawo se ni ba no na ase o ya na
or cousin there, man. You are or Japan, if you didn't have to be here to do. That's what you but what I say. Okay, me patch it you. It's about it. What you do is you go banana. Or you can get a try the moon. Now, if you are going to go, I'm not going to sleep. What then you can? Man, I'm going to say, what you are going to do, why you just say, Japania, why you? But what I say. Okay. That's what you die. What's a gun? You okay, tell me the people in the abundance of you say, or you is about me, or my parents are Padiocana. Okay, okay, the better was say, dear Petia and Waka at Yamayano. One young say, Aquadanwa, Terriane, Joby Woyan, Joby ba our Jitum. Sounds one say, oh, you say, ya baby, so any Joby, a wabe, friend is a Fred. A 6 bedroom and we'll see. Now, what is that, my minister or man crown? What a you might also go over Saturday down. You know, but you feel because over Saturday I am. Mother, let me see it. Well, my way, then, I know, yes, it can be done. It's a go over down the corner and come. You know, the down there, on the Papadia. If you are afraid you're very down, we will start about it. Okay. Matu say, when you park that person one. Aye. Yeah, the Australian Diana, who are possible to make a man. You know, some people can right. And the death of the Kuba. Okay, papers no one. About the video. Okay, Yate, you. One thing. The man apply. I'm going to Yana didn't treat a play book for the man. Oh, okay. The book. Okay. And some of the woman who has a mother. My mammy went to fight on your location. That was a good match. Now, and then so what's my mouth to offer? Where the studio has say so, Baba. The other one do come up. Aye. You are the material. Akua na wakateti. Uncle Bob say the mob sounds the baby you saw on page my Akaka na wada no pe. The man worry rubbers and worry. Akoma 87.9 FM so ocean live on your television so wa enkampumpuni mantem hono mo abade mu ne yaso ya abade mu asante mantem kropon kumasi mu asokwa na yebutuo na yane kumasi city mom ne hwani mu na ena wiei yatena se yase ya mamunyina ha emamu akwaba edeba afidi kasie yi eso dia manse age atumu ne so na dwumadia yatena sui kaya hwe kosisa no miensa ebebo na ya sorry na sports crew no so edemo akosi anwumre no nsia na ena wiei eye akomamu nsam dwumadie ene yatena se ayede esomo akomamu nsam so de yesua de yetu ye hofo ye hye ye hunkrai wobi de na asam ba ye hye asam no na ya digest asam no chese ye be paapa asam ni mu abiebie mu amobi a ehudi ekọ na masonso ate de nsam no ekọ ede akosie ne senti wo de won nsam ba hanom a ye boawo ema wo epe ho pomasibre de wo se yetu ana ma omu kodru bia nso no ye nto wajeje mu ye di wachi
emansem no yehwemu a ekosi ase ma asumdue etumi eba ne senti de ha wo de etete wo nipa bi oso ma wunya wasumdue wo wiase wonya nyame fa ne bra na ye ne no enhimom ofidua mu ase de wakoto asase wo ne ho na wodi nyansa kwan esa gi asase no every one sem ye de ha de yesesa bi yechini asem yetan asem yentan nipa enti fabra na yenhwensiesie mawo wo hene no a wato asase ama wo na wase ato ama obi foforo ya nkrata ama no awokoso a na langasefo etata wo no fabra na yenhwensiesie mawo ukunu tetew wo yire tetew wo ma etete wo bo baye se de nra yetena so ya ma mi besu ye na enye sunkuma no adan a so for baby aka acha ne mase maame no obaifo efiri ho enkoda ne mpe maame nani mu ahwe kuruwa no de be se nsua no mu a wode siwa obi ampe ade abaifo asoka aponim enti omo fa enye yie atere no de be didi a wode to obi amfa ade abayi ya atere no omo mpe we nyina sabi eyensem hunu ensem bi se ne yese de ye yetan enti wo de wo titi wo bia de oso ma wunya wasumdue e wa asase so no ye bia yapono ye wokumase asokwa yene kumase city mo no na hwe ni mu fansam ne bra ye na ye nhwe ensiesie na nye wasumdue se wase ya ma posifo ba ma posifo abem de wasalo ya bem ya bem lo ya bem na bibia nso atimi akonkan ne santi wo hawa mane bi afre ye na fa wasam no edan ye ne ma womra na bibia entimi enkonkan eya 0530 507849 0530 507849 0530 507849 adaro mamo fanto TV ne so no mo hwe TV ne so mo ntimi en capture number ne maye omo tie no mo santie ne bi mo ani die mu 0503 507849 0530 507849 yadam wase ne atena se djumade no ana yetu ho ana mo no ye koyanim na ya hyase ententem so ade amamo ene ye ya wada September bosom ne de to so aduonu ensia wa fimpino ene aduonu nan mu ene ne senti ene eye obeka se throwback Thursday no sa na mo beka no mo ayimu se de ne Tony Best na ase obo boy adada mu no aha na mani age pa enti na ye ya wada ya hwebom na ya koyanim na mi ametina dwumade mu kosi se no miensa ne bebo no midin Akua Ofosuhemaa Boateng me se ya frem Awuraa na meje wo so metina mu e de ama mi ankasa me sister panyi Beatrice Pio Gabra anti bi baabi a obi asi twedi ampo nyankropon onka wo ho abusuafo ya kwa na yempeska ansa esa ansese yetena sese na kapre ni ubotomu a yetena ase ana abuafu ha mo de dede saa enye dede ne ye sika na wunie enti peska na yetena ase awon so ani atimi age na woni yetu anamo no e de abom we e cash out Akoma FM ha ya na yedi sa adwumadi no yame adom ochina e na ye pa ho ntoma chenchirenche pa the senti ofa mobile phone no a MTN users no muntie miye e star 439 hash star 439 hash star 439 hash odem options ne beba eba select option 6 na just number 6 no most Akoma FM no na wa select ye no unya select ya ya hodo miensa programs miensa wo fidua mu asei e na betimi ediska ni bi e wo so Ghana Akoma ase John etena mu no aha eno ka ho e na afei ye mid morning eno Akoma mre Tony Best ni show no na afei so Akoma sports ebusa panyimo so de no enti sa programs miensa wei eso na abetimi enya sika ni biadie ne senti nyame yadom ochina ibepa ho ntoma chenchirenche pa e wo fidua mu hasen na dwumadie hyanenso se Media General in partnership with Radio Entertainment Limited and regulated by the National Lottery Authority omo nyina sa hyase enti we de utwa amensuro esanse utwa na udia usika sei bocho anya samketua enti hyanenso so obefa phone no dial star 439 hash MTN users no muntwabi na bibia so entimi enkonkan na monso muntimi eni wunya ye pe option 6 emaremfi Akoma FM
option 6 anasa number 6 no afa no na onso watimi enya dwumade ni mu chefa screening kase bi beba so nyankropon ya adom ochina ya ne santi eyezian naturalist clinic for enede eba mo apomode ho nsem hia bambo atrema eyesen ayaresa bokiti mada bia meka enti hwapomode ho nsem na bibia nkoye wo mo so o madwe o manfo nyina ho adwenpa ne santi ubetua 100 Ghana cedis pe 100 cedis pe na ayi test e ko otwi ko brema nyina no wo mo aye e dia ma screening ahodo nyina so mo beye e dia ma ye beye stroke ye beye asthma ye beye ulcer de ye beye diabetes de sugar level de ni nyina ye beye e dia ma ani nyina mo behwe na afesu de tete wo nipadua no bia nso no wo mo ahwe e de ho aduru atimi account 100 cedis per na wo betua na ye no nkrabata enan yi enkrabata enan yi ne ye no Ashaman Christian Village enkra mo beko ho sanso na old Asuman Aloway Junction wonso ewo ho na Kasua Tuba Mama Africa Junction so ombeye bi wo ho Kumase etimatim Lumba Junction so ombeye bi ewo ho nom na ya Fred Dr. Penny ewo 0246 594117 0246 594117 na Dr. Angel so na bibia so entimi enko enkan enfa maw yen shase na omu ebesa ba na ya behwe de niema ewesi akọ ede amaye ebusuafo ye hwedwumade nu ase na ansa na no ebrade atwamu yi ene na awotwe ye di dwumaso bi ewo fidua mu ha sei ene se ya papa Usman obaye ede beto ye nim se ne na ye munye wada empadua ne so saa na chibre mu nyina ye ne ya na chi enya asem ketua oda wonna na ne nyina mu obesu kire ye no ye mpanyimfo so ekọ ensem ne ho adwendwen mu ede kwa adwendwen mu na me mpanyi so ema na desro de beto ye nim se ye mo no na onto mattress se de be ya onso betimi ada napa na bibia so atimi akọ nkan ama no abusuafo ye mpanyimfo gitu mu ema ye to bi ye presentation e wo fidua mu hese ya ede ema ye papa Osman said ye be ya wono so ani gie ebetimi awie ne peye e na mo hwe wo TV ne so no na ye papa yi ye be kwa ne nchen ne na bonkomo na ya hwede enema esi ekọ na se den na nei ekọ ewo asetena mu ede ama no so bibia deda na akwa mu ai bibia deda na akwa mu ana seden ena eko enti ye bekọ ne nchen na ye ne ye papa Osman etimi atwetwe enkomo na bibia so etimi akonka na ansa na no abusuafo ye nhwe de ekoso sada ebenada no a ye presentation e bia no wa nhwe bi ye hwe se de si ekoye abusuafo ye be ye presentation no e de ama Aisha wono na ne ba eni Muhib abusuafo mo fancha ye pe ye papa no ene no ede ama modano a edi se adwumade no yegusu a ye pe sa eye audio no ede ama mo sade be ya obi anso ebehu de course wa ansa na ewi a ya boni punu mu ene no atwetwe enkomo na bibia anso atimi akonkan ne santi ye papa Osman ye wo ha no de be dan yen se osre ye enam ye so na onya mattress emfanity ento so esanse empa na se empa no empadua no eya na dua bi gum ansa na de mattress no atoso eno no oda so na chese ne na ye munye wose na chi nyina eye ne ya ade e be sakra na ne yem hyehye no na wose mattress ne kra no obi o na oteso a wonom na aduro ena nsuo ehwie gu so sabi woni frani nsuo ehwie gu so na ma nkora atam mattress se momfa nkwa ata enyunu ju amatema beto mpadua yi so amatimi ada wose watam nkora yi tam mattress yi kwoto wade sai na ni wura befa eno na kofa asa ha we nyina ba yi wonso sabi o na ne afra wonya adwuma de wonya kakra mpo de ato bibi de ahwe ne ho ananka beso akoto mattress ne bi tina hu behia so wode bedan ye ene so wode ba ya yenso ye so mu e wa akoma pem na ye boa no e wo sa kwan ne so na ono so nei wonya mattress identity ato so na bibia so atimi akọ enkan de santi yankwai na ye ne papa no entwetwe enkomo anase beluchi yenkọ ayi audio ne somra ani video no yenkọ bia na manfo bi anhwe bi na ano nti yenkọ na yenhwe bra ye dai mattress ni mu ede ama yen papa Osman no yenhwe eno so emfa emra
na bibia so entimi enkon kan ansa na yebekọ no yenko 3p fo akache 3p garlic mixture ewo adwamai so ene unya binum ebeboa papa amopomuden ho nsem agina brane na SCP esita ne senti wokọ eye chemical shop wokọ herbal shop a wo se ope 3p garlic mixture no ebi na bibia so atimi akonkan shanenso se 100% garlic extract na just a garlic mu nupa no ana ya twe ye mfrɛ mu anya ne hwe du papa wonum bia wasma ebedwane boost immune system no wo blood pressure no a ekosho no beboa na ano abrase menstrual pains na tete wo sugar level na ha wo ekosora na tese ye do ko hospital wo hia 3p garlic mixture na sugar level no etumi aye stable why akase amroso wo je ho ba bia enje a make am for 3p garlic mixture na dia ma wo stroke enjodo ya de na aka wato wo ma stroke mfa won to na nanom won se de wo bra 3p abusu checha ewo omaimu adwa so ba bia asma sadem di kan no wo jonso ntente mu firi hanu mu ekokonango oba jonso ben predu ansa na modura mesrew yare uhia 3p enupai bi na edupai ewo kolinak heba misty heba dani heba enafe apidank heba na opedodo atu dia free doctor a odapi work natural health services ano ewo 0248 928824 ana 0201 000021 Tete natural spices awa adwamai so in the senti pe bi fa ye waduane ahodo nyina na bibia so entimi enko nkan emfa emaw tete natural spices de ode ye aduane a edi wakaginemu ema aduane no eye de ye di aduane na atafere yensa ne ye boye numu saa isanse aduane pa na ye die ne nyina secret no ena meyi amamo no eye tete natural spices wunya bi de ye waduane a wankasa so ubedi ho adanse ne senti ukodwomu a pebito esanse 100% natural yankase natural spices ya ene ye dia ye emuje ne akekedro garlic rosemary enketenkete bay leaf ni nyina bi ka ho ene ye dia ye tete natural spices papa ya aba adwamai so no preservatives no salt no monosodium na face no artificial colors ne flabia yemfa ne manema bi amfrafre mu ni ade awudi a ebekwa akofa hawo abre ni pedua no ne senti ukodwemu a spices ne dos na emumbodin neto aya ka so petete natural spices no mu enyi bi mawo ebo no so de efu pa ye woni stew seasoning jollof seasoning garlic and ginger seasoning chicken seasoning beef seasoning and ye want curry powder so ewo ho frem panyin for netu no dudu mu ton na won so nyamfa so bebre 0245 580957 Power Specialist Herbal Hospital akache ne yadri Dr. Akosia Aduaya Dr. Akosia Aduaya ewie mama yema wa ha na waso ba na akache a yade apinu an wosa na hepatitis B yade de wotenete waje ho abasobompo a enya asem ketwa ne senti hepatitis A B C D E ni nyina wo ho adro ho se oliver no nasrade adole ho afakọ afeisi ateka yade no eso to ase na oto ase ntini etwe wo ugina wakura na tese ubu ahwe untimi mpontu nan na tese aso oto ase ntini na enya asem ketwa don peni ho aka se abuo sa ato afa ho fakọ kwampo na abehye minimu onsa yade na etete wa baby american farmer wo power specialist Herbal Hospital for Akache. Kumase monko fe yase leg bosom twekwanten pone so. Woni Jasbo filling station ene hwe animu Aya Junction. Afe yankran for monko kwabenya. ACP Main Road wonoma hona ubehu omopoku ase na afe takra de mobekwa Anaji Estate. Woni Anaji Me Primary School no ene hwe animu. Enupa bia badwaman so efiri na Akache papa. Edua ya Herbal Malamex. Woni mu atu na ntimi ni dia na se general body pains, malaria fever na etete wo nombi. Herbatin herbal mixture ene ne powder eno beboa na boost immune system no e de amaw jirikaji herbal mixture memedro mapa wo be manum bie na edi omensem kofka herbal mixture beboa wo bo wa kuhu esiw mu ama wo mfinyina eye wo yabo na wo jonso ho no edupa we na mekanfo e de amawo edua ya herbal tonic eye ma mo manum ato no mo ntimi ni di numbi na didi eti aduane ede upe bia to abekọ misty herba imbrom apidank herba imbrom Freddy Mens okay wo Danny herba shop ewo imbrom Kolinak ewo Ashtown Fred Dr. Akosia Duaya ewo 0244 544422 ana 0200383831 na wa WhatsApp no ewo 0555 797878
mayanko yanim na yenye papa Osman yenya ne na yi ne wo ha yenko ne yenko hwemra ena no da ebra de atwa mu ne na awotwe dwumadie kase ayedi wo fidie mu asei adoya ye papa yi ene yesi ye koyechi na yakohwe emu nsem ye wi a yakoyanim e wonsem nti ye hwe de koso embra sesia ye enti abusuafo mo hwe ye e wo YouTube modaroma matresi ena nyame adom onam ye mpanyimfo so ye general manager nie onam omoso ama yetimi apebie e de ama ye papa Osman se wono so nje na watimi ada na wada yie etimi je mu ade ama manager na wono akasa asibibi e de akyeretiefo ene ahwefo boss over to you. All right, thank you. Okay, ransom the work and in na ada your cancer so say sabe also don't koda and water say edu samri atisa what's sa agoro no one can we chair we say agoro na de say one kasa na otimo na hu say ya papa dia asem ne batu yen anim no akoma mu nsam so di hu dwuma ya kase aha de jese one family and now the bedu han kwan so dia jese yankase ye beye de yakase ye beye nkuto dia ye betumi aye ama no ayefe anu nte na megina media gina mpanofo nyina na wone akoma na afi akoma mu nsam crew ne titiri ani adwuma pa ani ebre ne gwenyina foforo de won sembe dan yenga yaso yahwe ne yetumi eboya na ya dan matresi ade amayam papa ya ka kire ne se bribia ode no ho beka bia no nyankopon ne nhyira amen bribia ode no ho beka bia ne aka eseso no nyankopon nankasa yemma no onfamma no na efensu ya kanso asisu se bribia ode no ho beka no odofo bia oyi sika na ayemwa ade amayam papa no nyankopon nhyira se oni pa akono so amen na nia oye bia no enkonkan na afoforo nso de wonde ba etumi enya bi se adwumaku ade aboya ade aso onyankopon ti ene ya dan matresi ade mayam papa onyame joba no nkonkrodido amen amen boss ya dawa se pa da bi show eja Osman wadaroma ya mareho se sabio untimi ehu but you can have a feel of it me also wasum awuhu yes ai na ye be pese obeka bibi e de ache ahwefo ne atiefo ne Akoma FM adwuma mpanyifo tintia maka edinkan aseda na mudima twede ampo yankopon na to suminu mudima Akoma ne nua TV adwumafo nyina fiti ahyese bisi ewiye yankopon onyam kase amen yankopon onka mo ho amen onte na batansa wo mo so amen obonfo bia obache ne bohwe mo bia yankopon twa agada fense ne so amen omama mo adwuma ne yakase amen ontra mo shemu amen yankopon ka mo ho amen mo de me dem ase amen na mba bia yin hira ne asomdwe mfama mo munum asefo nyinara amen manusi ya da se papa nyame onhyira won so na onka wo ho oma woni won kwa na me wate oma won tena sese ya maye ye peni se ya wo de tena sese ya nyame ma won tena sese ya emfa emaye me senti abusuafo me pacho na so we de ya yewe ti mu miewe na yenko boss mba cho betimi akwadaroma ya da se papa se obebo aye ma ye presentation no enti aye beautiful lights na tum wonso betimi abaso na wonso kakra wa wo ka bia no abusiafo ya damu nyina se de akoso na no bna de atwa mu ne na wotwe na ya hwe ewo TV ne so ne Facebook wo no na ya papa Osman ewo ahoma no se ye kɔ ne nkyɛn na ye ne no atwetwe nkomo papa ma ha o ya Awuraa me pa cho na pom te say yankupa dawuma toma wode ne mo pa bonti musumo koye yeda Yesu ase papa wo free akwa ye nte wonka ewia de abakuru mu a eye asem tie ye gusa se na anu awba akọ ye no nkomo ani ebedi ye na twedi ampo nyankropon nam ye so ma ye boa wo no ho nsem te se no bibia ye kama anase den na eko aha
no kuma sampa adana san kuma ko mutum ba ho mu badda mu ase da so sabe ma ko ya hene ni ko mun fi nanti so chame kan ho ni bi kan ho aza me tuna ba ho ni fana mu duba ba so ye ni ti amse ya na o so ko juma ni tun da ho na ampa ti sa na wo kan no ko ne ni wa bo me papa su da ka me duma mo wo silencio mu anka bia nto dia so be bia for dey kwa obi bia wondai mu kwa ka ho ni ndem mu ye ade ba cha sa no yin na hwehwe so ndia so na meda sisi am ye mo koto wa ni kam tu ntia ya ni pa no meda we ma te so straight so mo dey bisu do me de bis ma de bisu da ba ni ai ensa ye mia ya mu ya no me aje papa me aso me sese yankopon ka mo ho ya mu ahwe mo me ho bia se yankopon on se mo nemu amen ye busa se wo da aso no on so ba ha na wachi nyina ya wo ya se di ba se na ne meko na mo wo penke bi akra minum se anu adam da so ye fe na no penke bi wo se lam adi mente pe bia oh nam anam pepe mutata mikunya nam munasa ekesoso ni da so mente bibia bi mu penke ko goso ya igura goso ya ni kana mede sakeke penke ani ko ani ni na ya no asubo what the so ba ni sabe na ya na so ni pa ayam da papa ma ya de pa ko pon on ka mo ho on ka so ho maye ya da se pa me da se pa okay ewie bo wo no aje na se ya ni say wadi die mu nsam no so te say adamu bi na ye fide so nkene yemu na mutu adena di akyem ko pese adam ka se yenu particular me baye ni bibia so ayen kakanta ni fawo awna so fa yede fa goto obi so bibia no de ni ko ase adede a waya amana aka ho isa sasunti ni so faso wo anapa ya ni ko na pese no ndisi ebi amambani na banase wo be jana no be mbedi o ye jana no ndi tan ayi famise ni ti no ho ni manade make wa ma ko dibi ni ska ni tika sa na me yanda obi so moduma atun bia ma ko ma so no ma ko to benku no mo da be mbedi sa na me yanda no ko ni mbedi sheda ku yesa komundinu akomundinu ka mi ka se mo jende ya medi me dan ma fa sa nem tikete okay enti dakro anse nipa de se bio nka wasa ye 3 times a day 3 square meal no but your dakro didn't impress you me de bi ho adamu dia no ene penin didi about 12 to 1 na kono ni medi na nuanu no na kete 51 the anche bia na ade asa 51 na anche bia na ade asa sana tie enti so wa na mission ya na pen man ni kokwa man no nimre esi bia bi do mia media no so kakra mutu ya pedi no so ma pedi ba ye enye dada dabi enye dada sa okay na cha say emprenu an wo de emprenu dakro no mi to emprenu kwa ye entuaso do I once no ye me to fimu mo fa na panka ho mo se so dem se ka ba se sa bia ni din na pa no evia abo to fu kwata ana se wona abo no o de that am incident ko mbim ni dem so mendi de na pa na boba na apena de atiko okay me kom na atiko na da hwe ni daddy na no ya kasa ma nya ne ntia se o ma bi wo nchen
na ada na nkasa ye mu nyina aye abontia atoto saa omo nsoja no aduane mawuni de wadru ni kwapomden won nsem no dabi ba ko nyam ka se ba ko ye wo je en first simple uto ya mu asiri first simple mu asiri ya ifia se ko mo problem material so na gan Texas, Texas, Hotel. I'm called Adan Fika Quadeba, or best started. Head chief, look up a woman as all community, and so 1 year. And in the Bakuso, or Santase about. Also, on every best day behind the year of crown, you are the buffet best 7 o'clock. And I do a Benamada. Okay. If you have a Benamada. Okay. No, no, Kaka, and to move a crime of India. Could my fastest different to book her. If I had because we are now, say, oh, but financial money, Kaka. Also, I said, you know, 15 did Yana, so the media more. Also, more, only to tell me, you know, what I show what I want more. Now, say, you do since I am a Misuka, particularly Yana. Yo, yate yadawase. Se yabo numa wiye waje yeso. Bibia ni a ye besa kasawae. Medasi, ya mesese ya kupoisha papa. Bia so bibia ni akuma so de. Mama ma sisa. Iko mukobeti ba impressa. Mo banana so dadi. Akuma adinta mo mo akuma. Atana mu bi yo na mbawo the bump the Saturday and the Friday. Friday, Thursday, Friday the end of the course, Thursday. And also boss in no to call the Monday. Monday na you can come back from Mukra, may of course your madman. I never be margin in chess. I mentioned any beer. My could never be pretty. Akoma no be prayer angwame obia angwame na madam fi bi no obia freight o inside no obia freight sanka ya ma freight ni so a bi into a success menu for odugun a na yema oni so we say to lagbe no man ti bia 30 Ghana freight dem baka hono you know the 50 Ghana every month. From Father, me 2 feet, me so. Some too so. No, government, so success me per. You do about 50 Ghana. Why do you have the share me Akoma and Boami? You can every day 10 cities. Every day at that, what them do cool, all my things you. Back to the first a young boy, and bonus you. Yate ntu de nyame ya adoma bibia ne yebesa kasawae mate medama so nyame nka me ye muno me de amafa na chiamu ye pa cho yate yo ye be hwe wedi medasi yankupon hwemo papa ya temu ba ya fami se ofo teku ni ni temu pa mtemu kaza mtemu pa ya dasi on ko na dena ni ya na fi meduna minimo kasa no pese be me feedback bia yate ya dasi ya be sa bi la men right bi la ko me tim me phone na chiamu yate on ka so homa ye yan papa Osman na ye ne twetwe nkomo no we ye feedback ni bia feedback ni bia ya boy homoden se ye maame na enro ba ha ebesu ye se sofo ba bia bone be ya kire ne ma ne santi ne ma mfa ne nya hwe se bi na no ne kasa akra ye nkra ne tan monim ye fra ba ya 18 years no presla se nke ye ne di nkoma busa ne se na adwen na moye maame saa enre wuku amanfo bufa so ton nsuo ton ne ma pede enyunu ju omubedie no ye fe no sa tia sore dem ho so fo ba na sore dem ho no abaya ne sa ati ho minima de kura opa hu owiase
18 years wo chini mpa boso na ya bone maame beye na no nti won pe maame nani mu ahwe no ye frɛ na akra ne te ye nka wa drop line adum phone no na ye bo moden si ebenya maame no ne ye na di nkomabusa maame ne se enra wo kɔ ye de na si ye etuo toyi ana se den ne ba ye ye pese ye busa ye maame ne se okɔ ye no omasa kyera omasa se obusu ban ana se de omugina no 90 ye frɛ ye nya no a ne ene no abo hello Priscilla na yes friend ma me line ne nko e no wo kate ye wo ho no asem o Peggy brem wa na de aya na aye ye gusu ye nya no aye de ne beba nti brem ma he hello okay na pomo e erode gusu he na so danya ekwa na wakate ko no fun ai akoda 18 years Priscilla na wakompaibo na yesene maame ye baifuo no Mary ye baifuo no abaya no na ye fra na wa drop line ye fra no wa drop line no sabi just won paya no ne kasa koratie ai ye mpe na no ne won paya no ne kasa koratie ni se wo ye sa de no tipagi brem nyame adom erama yen sha asese ye de nyame ase se adefefa enam ye manager Awuraa Ransford Asare ene ye producer so ye man no odi adanse se oda so no sisi na chibremu na ya na so of painkillers ni nyina wajai na da na nye ize se ye ka se ye mfan we ho ye de ye ma tiefo ngigi ska bia ama producer se me ko bo manager amane ya kuma mu nsem ti mu betua obedu se ye de ne nye ska na also se ya mfana mba abontino ya mana nka na asem mpo ansa na obeka na asem mpo na ya nkasa ya keka ye nsa ase ato mattress ndadada if you say your managers no mo gine etiefo ho da ni dan nyina na edwa wo maso menye ya we de manager ye no se we de nye sika bia wo se ye kwok sese sika wa abontene then de mo fanwe mo ho na mo amonto ye fe ni se mattress no ye tue nyina na ha adwen so be ye ne den enso adoye ni bia no ne ye tue aye de hia nko akwa adwane o be ye ne den etiefo ma ye bi nti eba na ye so de boy ho ye nye hwe ye da ye fe ni se managers ni nyina ase na etiefo dan de nyina de omo ye ma ye erama me nko Priscilla ni nua no de omo de ye ma me Abigail on se ye fe no wonfa wa wo ka se me ye nka nche ne da ye be ye den ye beba ba ye den ya so fo ma me wo nyina ye ye beba na nkola nde me di omo hu ya ma me nua ne ma me nse o ma me nua ene ma me nse na ya na wuro ko se na wo ye mabunu nse ye ka se ye nante a wo mabunu ye ba nante jampanyimfo no ba ye fanhye yetim se bebi ye kɔ no mpanyimfo no nim hosene ye bebi ye kɔ no ewe wo mu nim hosene ye yo na wo de ye ka se ye nante na wo di mika kukukuku wo nim kwan so wo kɔ na so panyin wo nim hosene wo aya ye nto ye bo ase akora 18 years dia na pese wo wi ase amu di ma me ni eno ye from mo da so wa so dem obusu bo mpaye na aso sofo ba pa wutimi nyensen awuwa ma na wutimi titi obi ni ma me nkem santi eye okay na mo so say that shall not lay hands on God's anointed person mudin semfo tan say ya koti bible e be de na ye lay me your hands wo mo so e de your hands ni e be lay yes obi ntimi nko ajere ni ma je se na mo so wo mo de edu mo che be ko nsem de mo eje na obekọ aso de npa mienu miensa because ye mu bebra adire hu se wo mo nya nkofobia ebinum nya nkofobia wo se ye di ye fe so omo chine de ko nyankopon so to mo nyina ye okay boot for boot so for ba ne de ye beba ho mpofiri mu ene ye beba de se rapture no e beba nti da ye beba ho no me si ohwe ma me no tu ma me be ye ni wi a wo tu ye de so ama ye nyina ye beko no obehwe ye because that no camera mic ka ho nti beluchi ka ho se de wo si ha adwen ya na me se bia na bi wo mu ti o behwe ni nyina status ka ho ye producer na Nabila ka ho wo ka ho me ka ho o aden papa J mo nyina ka ho ye ko no hwe ma me ni wi a obehwe ye nyina ye sumu ebi ane ye so be ye ni bi wo mu ewa ye me ye ni na wo mu ya nya ne sa e betere akọ ene wo de aye ma me we wo de ye ni mpo e kire ye ni nipa dodo wo de aye omo ama efie entawantawa abawo sa enti ye stop no ye de maame de yi gina so ne de stop no ama sa ansem hunu no ebi mabiem na so pension ne dodo eno no ene ye kwa na mo di praise the Lord ye tinte so bi so sa ye ma ye ni na wo no ya na Peggy ma ye nkọ ni sei
ebusiafo ne ahwefo ne etiefo enrada yankasa ye wofa ya de nyina yen papa yen kunu yen boyfriend ye bibia ewo akoma mu nsem dwumadie so nana bila kantanka enra okosaye ese wo ye ohene prekope yesremo tini nkwanwadin no eye nana kofi wusu beluchi nana kwasi wusu nana kwasi wusu enti mesramo beluchi na de woni MC awa na ya adwuma na mame ade aba akopɛ na nra me wofa ma de nyina wantimi anya ha me besi nne minim so wan hyada mu ansua asa no na okoye o sesan yo enra de se ye makia kamisa akokoti kura wonya wanya de sei mo fa no ntoso mame se na de na wo ye o se de na wo ye o yentimi hu enti enra ena nana bila kantanka executive producer edema akomamu nsem dwumadie nana piao nana ekosaye se wo ye chiame edema otumfo chiame panyi eye oheneba nana kofi intia otosumi eno ono so chiame ene nana bila kantanka ene ni nkwanwadin ede nana kwasi usu enti se yesramo wo address na no nkwa befa so aba address no nya saade a me se ya njidwan na ntwie ene ye begie enti yesramo beluchi mo fa na nanto so mame mo fa videos na nto so mo ma pictures ni nsu na bibia so wo hu na tutu ne ntoma kama no we aye bra no waso ya wie na mo eda ase na ebra mo so ano no mo anya mo fa nto so mame papa jet na se omo si enya abotre o de tena se mame na yenwie abusuafo mo hya ne so ma ye case ni wa ha na ene case na ba ye no yankasa kula age yensem ye ba Awuraa kwabena wo nana baby okro no yesey susu achi gina ye atwa ye wo ye mate ni se de wo si buro wo yire no wa buro wo yire ama ni dirimi ka to ye ha na patututu na ni mu hancho se bi na ni mu totoro kra wa hohoro na maame na be shu agu ye so wa ha se ya yesi wan twa ye won fikyira wo ne ye ba no okohwe mana ba wo de ade wa ye ne no ye ba bi se case ne wa ha ebuo na enra na joto ball no awia no ayi no me ensa no kunkum abuo no a wota moto ball wo yire no a enya no odoje ye mubu ye no wode evidence ni na ebuo ne guo papa je ebuo ne guo no na yenya nkoso na me pese ye na de ni wie na de wo se ye ne ye ma no na ye wie a ya to aso nti status mesra wo okay enti abusuafo arefo ne mo Facebook na nabila enrada okosa ye no wo de kina wa wo bo ne tirim kon ma me na mo du kufita na chi na minim asa na mo sa o amo sakete na chese wo fe bo ne tirim ko sa minim ba de kura na ye ne sa abre no azana nana sa hip hop sa hip hop adafo enrade wo hu ohene na wo si na nabila chiame no ono na esa no ohene ba nana kofi inti otosumienu otufo chiame panyi eno no nti rona nke efe se wo se nka nana soso sa edidi ne hene chi na asam na ye nti ase no nana che se do si ya ne nsa no wo so a wo ye no nana bila wan sha da ma hwe asa na akọ ya na minim se ya do be kọ de wo se wo si asa no nana so ada na so from titio no nim so obedi chiame eno ni asam no amze no nim so obedi chiame da chi ena wan hwe asa Musu menshia wana di agro. Ayi mu mama kwera. Kwa fie da bia. Ebe ye gina wana mse ra na wo fast we bi enu asi. Mo se videos in the dosho. Time ya chiache ni amon se sam. Na mo fa ni ngina musu no bia hu de. E kwa so nra wo fidua mu. Na wo fast for ya to santin ya be chia wo. Na nke ya se sika e bebo otis na wuntimi nse. Be se na nansa na emoniti. Wantimi ansa. Enti sika ne yedi gu ye botom ya fa ngu ne so. Na sansa na emoti. So ye blow bi wo. Blow bi na so mama blow bi wo. Na minima de kro di blow na ye. Se na obi jiji no. Se dia yo. Wo ma mu di kan akwa no awia no. Aba so na pressure kakra wo mu. Wo se edu sabre na tension ne ma bebre. Na se wa afọ eni pension na nru amu so aye. Ensia ne timi sa aye na anko attention fa wa wantimi asa. Obi a ne bebi oduru a
pressure ba no so enti beluchi mesra o mese sesem maye time aye chia no sesem maye na ye nhade sesem maye awasi sesem maye na ye nhade ohu ohene na wosi ne chia me ne de wohu so ohu asa papa bi na na pia na bila ne de ye wu so ebra mo so ano ne kura mo mfa ne nyina aha Hereford na edi kia chia no ne wa fa access status no Mickey the darling boy driver Michael no pe mu mission ma ba chie pegi na di machi wo hu nana mesi asa no de na me ka chensa nana asa na ankoyie wo hu enu twa me ya discan ketefo na ma nya scan no nyina ye nana wo a wontia ewe ye nyante se manager kobi te bi ebeti be bisa manager bi ohun so na nana bi lese ye ne yanko hu dia yes mo ni di kan wo sa videos na wo di kan sa ya ye so ano na ye me nwa se mo mfa no ngu so ma ye na ye nhwa de na wo de e bia ha no wansa ma ye hu a mo hana na be metime atwa dwan yo we de se de ye ne ye ka se de ba ya chire bi tira na we de enji ye hweansa ye ka ma wo hu show she Debbie nana wa anya de nana yensa ne sa nye se ne no kan ya nsa na wuku enra sama manager no kan nyina pa ye bebrebe odwa ye nyina nana wo ya amade na ye ka na ha life abamu so wo shade nana family di asa na ye da na wo kwahwe wo front man be antuma no so nye hwe apafira sa antuma no so de enka nye hwe wo hu if you want nim sa mesra mo monchele na me beluchi hey nana ya ma otiri nkwa na ya ma otiri nkwa ele pa ho adabai tini sent abusuafo akoma mu nsem team no yese de nyame ye fe ye ni so ahye ye ni monyam enti ye gina yen sister pani Beatrice Pio Gabra mama auntie bi anam na ye presentation kitsuwa bi edi ama nana bila nana kwesi busu wakodi chia menra emfonyin na etwa guo video no na etwa guo no ne senti yakeka yensa ase kakra nana bila nana kwesi busu wadaro mabra ai surprise it was a t-shirt enya hwe ai was a shirt enya hwe tika yanka na tutuntum abra wo ti wo mon kra no mo fa free bro nana kura so wona ye ni de enti oba adwuma yes wona ye ni de enti a oba yes waya de me anopa me yes wa ba na ye mama enti nana wo ya ma hye wa surprise why shop mama ka de sa yanka sa yes sister pani ati bi na se yenye ye ngina ne dimu na yenye enti hye finfin ha osi ye ngina ne dimu na yenye na o hyew ba bi owo bi anti bi wadaro ma de osma ye no ye enti on behalf of Akoma mu nsem team no anti bi na da no na me so me ka ho papa J ka ho anti Peggy ka ho na Spatus wankasa wo fa se ka ho yes nana ye present we e de amount se ye dododo oda yakoma so de wo ye nyina no ye hu ye ni so ye mfe ye hoahoa wo de ye ayeba wo de ye ayenua wo de ye ayabusua preko pe e wa Akoma mu nsem mu edem wo ye hia enkomo bia ni hwonom a ye ni wunnie empo bibi kire yo so ne de to anima wo ma ye ho anamontuo bua yen ne senti na nase wa ye se ya na wo se ye so ye bibi kakra ye se nwas na ni hwe krampo no oposa na nsem de wo don nsem nso na odema ne senti na o ma wo fa ase wo girlfriend se wo nua ma wo yerenom yes nana jiwe kakrai na won so fa to kosia papa ta okra sanse nyame aye bi wa hye wani monyam de wo ye ma ye nyina ye fe wate ye fe tinana okay Spatus so me dem ma the Akoma same team ni nyina no ye de boade we e de ma ye nana ye wo fa ye bibia nana bila kankanka na ni nkonwa din no nana kwasi wusu yes kwasi wusu tinana we de wo fa ase ne o ma no yetim babo ani ese de hye pia nana pia no
so no kese pa na ahenie na abedu nsi nyankopon ma ho nimdie amen na efabu ma meda wase pa omo ahenie so ntere ma wiase nyina nte wonka anapia anapacho obi kakra obeka madam wase radio nshiramo amen e wase dan kasa meda na asome mpanimfo nyina so okay na weje esanse mofumi monti aseda we ye monko amodia okay dia magina fidie so aka ne se ewum se na na kwasi wosu eni dia sese e ho nanso edin bila no ye edin a krobia santo kotoko he 242 atisu abebio yura obomu ase ama pia ono no de sa din ne maame ono no de me ye radio juma free 1998 baby obehia mi bia obisa me adwuma me ye no ho asem enti mesra na nanom aka se edin bila no de minti mintwem sanse no ho na medidi okay obi fra mi bila ontomra sanse mi wura na daroma enti ti bila ni bia na makai mi wura adwuma pa o de ahya mensa ti mesra ushiam na from na kwasi usu ameje so from na bila no so a meje so pa Everything show bibia nra oja ni dia wo ye to ho na ba beta chema ni yefe okay everything show mi wura na wa hireba ko finti out so ni se ohun omi mu no afre me se me fa emebo na henie everything kan ho amen everything show mi nyan mam no mu esaibo mu nyina yeah na oma yin nyina nyansa ya kokudru ye mfa so ya adwuma ne so da wase apon semti pia ni se antibi kan wo dia dollar wo o de dollar ba ya nse sane cedis ene ye de ka ho ma o ti ai okay yo abusiafo ye kwa ya nim e wo dwumadie ni mo na papaje atena se papaje ma han maje se ora na pom te se na ngado bokora so yesu adom me ho ye pa na yan kwa dokwo mra ho ana yan hwe ebo ya ba ye yo yes obi evidence no me be hu ye kwa ni se bia gold na obi dia beto wa se ye nkohwe ebo ho poto bibele se gold we blog blog na nsu ato abuna na ayesa no obi di ku ne yemra o de bomba ai wow mate ni ana ma menam so no okomrika kakra osa no yes to survey ye na efa ho na mubu ye ye bo de hwe ho no any division e da ho ai ti wo ye no se ko pese wo kasi ba wo nya de be mana wo de spagulu kura so anye ye wo de solution ye anye ye wo ye se wo pam amfa mate ni o krom ana se wo dwan wo ha yo na woni ma de ba ko wo de ye nkomra ma me na ba ha wo so ye se wo nye ye hu de ye ya papa na sa wo de me ba abusiafo ya hwe apomode ho nsem ewo eye 3P4 nchen na yemra Piwak Natural Health Services for one ye kro ne akohwe apomode ho nsem na yaba eye dwumadie no eso ebo no na ye twa to TV ne so no ebo no ene da so no enya asam kitu o enya se bia yabo ye tirim na ye ka asem no watambo no de kobo ne yire na bo we enya maame na asabra bia nka emergency kra nkomo nje no how much you straight e waso na ise omko strike no tinki enim de nka besie tu dia yan hwe apomode ho nsem ye ba bedi ho nkomo se ye bo ne ba fi ha na nipa na ode bo ne ba ye pe ne ba bia yan se hu no ye ba bedi ho nkomo ye ba sesia mame ma he ya enua eti say nyame adom na so yesu adom me ho ye pa etiefu ahwefo ye nyina ye krado yetie me pa che yo me da se me chia etiefu ni ahwefo nyina ewie eye 3P garlic mixture said the wildy kan ne free Piwak Natural Health garlic kroje na yede aye yemfa nkenja yemfa nsuom fremu enu timu ahoden no eda so gina ne nan so yepa anketwade kakra ewo kakra ene hahama nyankopon eboe no waboa doctor ma nimdie na odi afa abefu nimdie kwan so ayesa edredi aba na eye ntinim akomam eni mogyamu adwuma enu ti wa yade bi se wo ntinim wakoma eni mogyanim ne de wonya drei bi na wono no ma ne nyina betimi afiri ho ama pomoden ho nsem agina ne nan so yepa ede amawo ensuo ne frasie egugu sei no ebia na obi wa wo fie ne ntinim twetwene ne honam nyina ye ne ya ontime nkwa adwuma
entina ho nka se me de me yade na ba me sasabro na ba soma abofra no oso akwa wonto 3p garlic mixture emre onanom na nyina emfiri ho na enne no menua ba ye hwe general health me ka general health na me kire nyare wa hodo a eduro no esa ena me ba bebo so ede akire ansa na no pese me de doctor number no etudwa ebia na obi tie me ana wo hwe me pese one doctor twetwe nkomo efa ne yade bi ho na doctor nso ehu kwan obefa so ede aboa no number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yenyina ye nim se moja edi afurusane ewo nipadua mu yade a ehu hia yie pa se moja ntimi ne afurusane wo mu a untimi enkowanim ewa abrabom esansa de wasa wo ye no nipadua na kwa na ye mere moja ne enko mesen nti be ye den na waye enu nti se ya na entini na moja no efem no emusisi anase nroban ni musisi anadroban ni bipai na moja na ntimi amfem ankodru bebie sese edu wo nipadua na kwa anim a na kofa ohaupi edi aba moja na ntimi anko bebie sese ekọ na esan nachi ekọ taifa akọ enu ena ya na de pressure no ebreye no osene pressure bad ene pressure no eku nipa o enka ntete na pressure ne ese e ha mpanimfo nko a na ene no enkwada nyina enya pressure obi 21 years 22 years or pressure ha adwen papa entintina ho ema pressure no emfa wo nko ewuo mu ansa p3p garlic mixture nanom se de be ya ebe yiyi entin ni mefin bia akwohyehyem bia efri ho na moja netimi afem akoba bia esese eko na apomden mapanso etimi ayawdia afe we oba wo hyeme wo tie me wo afichi kromu yawo eba wo ntimi nya wo hwe aduane kora de aduane e ma obia woni na wo so ate nanso nyame ye ne senka wo bu wonsa no ensiesie ne ma wonya obesima nanso de entisa yawa obete ewo na ya ase ne nti wontimi nkonko nanim omu ne nsa ne nwenu bonsa na ne so ate no wa ye se tantantan enye sa na nyankopon ye no ebia na won so de no emeyie ebubu totototo eba aba na enu nansa emeyie obonse ni tum unya 3p garlic mixture ibi na wono no ma sa ne ma ne nyina be free ho no ma chima na bayie ama won so watimi aye obasima afe esichire yade a efre ne se diabetes ha adwen ekuye maame nom ne ye papa nom ya na nipa dwen se esichire na ye di koye yem no enne ma ye esichire yade obi o se susudi esichire na abenya diabetes enya no akra na so wo esichire yade na ye tufu se esichire na ye di ne ho ni mfaso bia ema wo enya no ne de ma wo nipadua na kwa no wo baabi efre ne se pancreas eno e provide ade bia efre no insulin no na se glucose woni padua nim ne ba anase sugar no ekogum enti sa wo de no insulin ntimi provide emma sugar ne nkogum a na afra wo moja no efra ene kofa esiche yade no e de breye na nya sichira yedi enu nti sa wo sansa chira ye we nyina wo ni paduam wako hospital ya kacho so we sichire yade ye declare say no na ekun e de wo ko wo ma edro no ye 3p garlic mixture pebito na nonom wonoma enye wanum enkasa garlic de ebon memempe ubetimi anom entina onkasa mi di no makono nti mia wani di niema bi se de be ye bebo wa pomoden ama wonso watimi akọ wanim afe we bibi kakra na wa bre stress ekun we adwuma kakra bi a wonko a wa bre nti da bia wo hyede ma moamoa wo ho wontini mu etwetwe wo honam nyina timi ye wo ya ni nyina bibi nkoye woni padua ni moja frusa ne edie no eho atechema eno na akofa saa ohaw ni nyina de abrɛw no won saka 3p garlic mixture ibi na wono no ma wonso betimi ehu sa pomode mapa aye wo dia afa bia na wo so boro so na opesa wo chi edro no wono ma de nya bia ebefa waja na ema babonten enti wo so na eboro wo so kese nyankopon na boye o nanso bia srade nam bia nwa aduane bi ne niam bia de akeka ni padua ne ho no ama kese na boro so enti wanga sa wo sha too much of everything is bad and so yes too much of everything is bad wo sha yeshema ho nya wo fe wo sha tade a wo se wafu aye kese wona nte kwa ha ne ha no wabere se so saa o te so pate ase ni nyina e che wo se niam na ye de ka ni padua ne ho no na ama kese na boro so wonya 3p garlic mixture na wono no ma edro no uja wonan mpo na se bia kema wono ma bo se gu wiyem na wate se wiyem no sanfro che se eye adwuma ni nyina be pia babonten ama wonso wade wo ho ahofe mapa na wo pe no benya bi afa stroke yade stroke na ha adwen papa se moja na ntimi ani afurisa ne ankonkwam we wo wadwene ho ye frɛ ne cells na ene de saaban
adwene na short blood enu nti nuane nro ne mframa e wo se ekwa adwene ne ho no entimi enya eye sa pe na wadwene no jojo adwene ne jojo a na woni padua na kwa ne so ba bi jojo ena ekofa stroke yade no edebreye no enti padua ibi ne no no enti na emu asisi ne nro ben a apai ne nyina bonse ebeye kama amomo jeffrey sanidie no akoso wano ama obi wo hono mo ya de kakra na ne nan ne nsa nyina ye tititi o se anansi ache no anansi nso nye police wonse bia ye na wotena na wo nan emu hyehyew wani so ebriw ni nyina mo gentimi ne afrisa ne ye eno na akofa sanso ni nyina e de abrew no eno nti petri p garlic mehya ibi na no nom se de be ya ni nyina be firi ho ama won so wade wo ho afa mema no ye nhye se mo bebo prostate ne ho ban prostate no bo ho ban se de be ya wona wo yiri wura dem na mo pia e de serie e ne be hia wo jonso kakra na obema no emu hyehyew obema ne mu ye wo ya ana wo ne oba hia mu na wo hu sane wo no wo ti ya wo bema nim prostate ne ho ya techema e na akofa sa wo hawo ne nyina ade abrew no wonya 3p garlic mixture na ono no ma ne nyina betimi afri wo so ama wo nso wade wo ho na edro na ne gisem e wo ho ne se wonom na wo de edro bi so se ya brofo dro ana se bibidro fufuro bi a 15 minutes wo betimi asanom se edro na enkofa wo hawo bi a emfa emrel emfa wo ne se de wo tie se wo yare se wo nyare wo betimi anom boyade ne nka yesa wo de edro bi wura ni padua nim ti woni hu twa kasa wo ba wo so petri p garlic mixture na nonom se de be ya ne nyina ebetimi akoso wano ama wo koto anu hu se garlic e da ho ne nso eye kokko kama garlic ne ye kokko nya fufuo edro ne nso e wotoam ehwe wa epai enu nti wo baabi na obi kofa gallon mu edro bi de brew se ye 3p garlic mixture be gina no ma wo se wo mpa no bi opedi free pure natural health no yen hyeto anenso ansane ato edro no bi amfa so kwa anan yen achenchina edro ne so nya na ewo baabi eton edro wo ewiase afa na nyina enu ntime de etudwa baabi abetime nya bi ato me sa de doctor number na etudwa bi frɛ doctor na cheche yade ni mu kire no na oma onimdie hu kwan abefa so a sa yade ni be free wo so doctor number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ebia na wo tie me ana wo hwe me wo akra o kan hyi e na wo pe edro ni bi ato wo be ko Kingswalk Kofi Sam ena fe Angel Herba ena akopebi ashama for wani chere Ecos Pharmacy Tema Community 5 Quality George Madina a Health Alert Clinic any post office no ene di eni moshe Kumasi Kolinak Herbal Dani Herbal ena Kriske Herbal obenye bi actor ewo ho sansu na ho obeko Albert Sam Herbal Takrade AA Mensa Kofori Dia Gapson Pharmacy wa momoni Away Enterprise any cathedral no ededi enimo hye sanso na temale eye wo fakojo heba eben electromat no kope 3p garlic mixture ibi nato na wose wono wabusua mo nkyemfa na mmeka 3p abusua ko ne ho na pomoden mapa entimi enya modia me sorry sui me the doctor number no chato number no de ehu hia pa wo frɛ na so na wafa obeboa ama wonindie na wahu kwan a wo de sa yade no faso number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yaba medema no besi ha medawas papa sa waboa ya pomuden ho nsema ma yen awie yedamo asepiwa kefo nyame enhyamo pa nyame yadma da sende yebesa so ehia okay ebusuafo edemu nyina se mo jebre na mo twen ema ya ni piwa kefo etwetwe enkomo a emu ohwam na emu do na ebeboa ya pomuden ho ensem ne se nti awiai mo apomuden ho ensem ehia we sanse wa nya de wo ya unya daje na wa nya daje so mo apomuden ho ensem a ubenya daje e de ama yare Lizzy tomato mix e wa dwamai so ena awie me kan forma se pebito na bibia so entimi enkon kan emfa ema se wo ye aduane aton eye chobafo no ena afi restaurant fo no munjibi efiefie mu nso no ma me fu emu kodwomu a monto Lizzy tomato mix emeye aduane na yenso ye di aduane no ayeyende momfanya jollof maye momfanya stew maye momfanya nkwan maye na bibia so entimi enkon kan kama mese wo kwa
Wose wo pe Lizzy tomato mix. Unifa Brothers Ghana Limited for na akofa ediaba eye papa eye kama anuncio de na tesewe de eye local tomatoes na ene ye dia ya Akoma dan de papa ni bia ene ye dia ye kama we enye kala bia enye esem bia enti ya pe Lizzy tomato mix ni bi na won so fa ye aduane ne di aduane no e kanfo na bibia enkonkan frɛ 0240 949091 ye ba case ni so na asem ni nyina ene se ye wo ha no pa ya ena maami bi ba ha sei obaya nanimu hancho nanim ni suo ene yes maami na asem ba nie wo se mikuta evidence ni yes evidence de okuta evidence ye busa wasam afiti as mikuta evidence no wa sha ase esu ene wo se ya okuta ni yes de ho evidence ene wo se ni kunu de nada ne tonton sansan anopa awia anwumre anajo ebrindan brada se wo buro no wa nie ni kunu ne de kwabena wo so omote hinana susu achi na omote bro no ewo kumase ase bia bi susu achi na ni kunu kwabena eye mate ni kwabena twabi na kwabena nya kotwa bi se na bi nya kom se wuom oba na yire ne na ehuna mane ebro enya asam ketua wotimi bu oba ya sister ni wakokoma no aka se kwabena na sa ya tiatia memamro no de ne hospital ye yi ni china de chen ya na ebro ne sa di so wa bro no wa matesese de ebro no kura ne be de no age no se enura de nyame nko a nyankopon afafia kenu ano no ke nti asem de wo sink wo wu ko atwa na nanom wonse do nipa ya kana asem wo so de adwa ketwa ene obaye oto ane nsem nyina wie ene ese twen wa bantam dodo no ose ama free on ma no pano a obekume ene ese ene ye 12:30 ene ye ko kakraba wode kakraba ene ese 12:30 ne ko show ne so emo ya yentimi nkopamo Tony best emfa wonko ene ose ene metwen ne ese ene twen ye ene wotena ase ye de ye wo horse ye ye ho boaboa ye ho ye production a ena me se maame me wuso wonam ahwe ni mu a wo kwana me se mpacho na wo koi wo si me ba me topa no wo echi adu maba ana me suyo ekomode abusuafo ye tie atwa maame no se idumienu aba pa wo si ma aduasa ye beba show no so a krom ye pene ba bia ye hu no ani ese da bi o ye tia wona ade wa asam baaye ana osu ukunu ekun wa buru wakun eburu no kura si umu wo ba wo de evidence baaye evidence ne boy wo sinra da ebu ani kunu tam ye twoye anko wo de pe ni tirimu mienu no enya no ne nchai pe na ebu no toye ani se mwadwa mienu a watimi atambo no ede afri susu achi ede ahyeme na nabese fortune bag mu ede abetoa ye ofie ha ebra ne beso na ye no ahorom na yetiatie mu no be ma no na chese wahuna no aboni henya sese wonim no obetna ha ka asam no a ene ye ne wo ba obenya ku no ama de besi asi enti be ma kwabena wo ye mate ni na wote susu achi wadi asam ne ba ye no kakra ba de asam ne ba ye frɛw senka bra na ye nsiesi asam no na ne ni sempo nka ba ha na ne ye twa so wodam ne aka siesie wo ka kire ye se enne wa ankwa adwuma moma ne so ankwa school wo no aduane amankora na so wadibi nyame ya adom ochina obeba yes fine yate eye da na wo san frɛ kakra ba ebo ni henya mama mi yatimi adwane ne namum nika na wo kwakora so ye wanfa bo na anko sanka wa bana wo kwa fa evidence kwai ena da hoyi ni kuna bro no wa ma wadwa betoa ye hwesi asam ne so a wo se adan na yene ne sade asam no aba ha sei wasafro ba no wo fo so atrete no sese wan free ha no mandwane ama wan dwane amafi ama na nkunu anya de obeye no a onti ase oba so ehu ni suro nti
Wasu wotade wani mu haba. Ene se yede ti aye kase. Ene se yede ti ha ye kase ahwehwo yase a. No me ense ye bepon yi. Be ma na hwunehwuna na ma na se adwane aba fie. Enti sa brede ye nim so wanya wie no. So wanya ne dayo. Okay. Yo, ye friend kunu no. Yeba. Hello. Yes. Ejo kwabra ma hey. Yeah, no. Et say. Na me adimo. Ye da nyame ase na o wife kakra ba wa wai. Wa bafie. Wa bafie. Kachane. Fa phone ne man mpacho wadaroma. Mpacho wa bafie wa WhatsApp. Oba fie wa sese. But oba no kasa no sini wa no tiro oba no bibi no na. Wọ́n sọ apie. What did you wear ye? Kachane. Aduane be no di. Wo aduane na anu asa be di bi. Ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ni bi abonti na ye bi ye. Udidi we no chase wa unu aduane wa nje ni bi o. Kase ni so. Na wono de twa na aduane chase woni wa aduane. Eja kwabene. Pacho mane. Me pacho wo de kwabena de ye. Me kwabena aye. Kwabena aye. Oh okay. Na ada na wuku kakraba. Bone be no aye o. Ni ku kakraba ba me ti de na makuma ba ima. Na ni aye de na kunkuma bo ante se nyame nko a. Aye ku ba me bo kunku bo abo nse. Ani e kire mu e. Kana da sabi na ba e. Ewu ko kan mama. Oto ye. Popcorn. Oh okay. Popcorn. Okay. Ayo ko china ban so ba na na ke. Ni na pi ko na so kai. Mami le mama sina sense ni. No so pi ko an be sia ma ba bu na ja. Ye to kan bi na me na mabu. Wabo. Na ba na ma wa ko nu kakra. Iti ba na mi se dan. Iti tu ni to ma ni sika kan ni to ni sika. Ni ka de ni la pa. Na mi za se sika wona ho de pesa problem about ni to ni. Me ba o me pa sika na yesai. Yan kwa nkaka kakra. Na sika na yesai. Na ni tu ni. Okay, to aso e. Mi za se sika na wai. Aje de open scout for me to no casa. Ni e de na go boss se mi ni amane. I want to say scanning ni. Ni na anya de se fa bu bi na me de bom e ka ka sa wa ni ka da sa na ni ta ni scan wa e fa. Ana ku si ye. Enti why na to bo no? O bi am to bo. Na ebo na da ha wa de bo bra ya no pai. Tie. Wone kakra ba wo sei. Na wo me nfa. Ma say. Na man. Okay. Tie yen so e. Anapa ya wo ha sei. Na wo yire kakra ba baaye. Wo se wo bro no waku no. Na wo bokuta evidence. Na esi evidence bai. Wo se mra nyame nko a. Mini baby I want to say TV wa on mafatu onu ya TV na hwade ebo ne da TV ne so ye chamfoni na to so wasi kwa ebo a wotam ya wo to aboni ni no se na onu wo hwa no no komirika kakra no odwane wo school pa ti na ma ne timi nya no wotete ya wo komirika ebo ne fa ne ho a ehye wa na muku ye ene wata na ebo ne politin bag mu di abrai wa ha se ebo anu aka wo de penity ni mu ni e ene ya se twai so o sa na papa producer frɛ wo Pachane. Na yesi wan twa ye hu ya ne se wokọ. O se won se frefre ne tata no a. Wo se wan free ama. O wo e da ya. Wo na asa frefre ne se wo mra fie. Me. Na me gwa me o da pu na bele ma blog. Kakra bai. No. Kakra ba ni fie. Abodi ni ma hu ma me ja tutu. Me say wo hubuo no. Enyo na atu buo we. Ba jo se. Me pa cho nya na atu buo no.
Well, I'm going to many when you know my boom, many were not. Please come and move the present. I mean, people go to be a lady. You know, Miss Cameron, I mean, she's kind of all their own first Calman. Now, and you will feature that giants, you're born with a devil that we eat to bono. Never got any, I don't boy to born. Come up, Mr. Ayet, and you are was the wabble. And see, be our boy out for one well. That's all it. What's in Ranawabo? And see, be our far bono. Said the next year when you saw when you saw child went to where was all. What was our fabo? Hello? Hello? Mr. Amu come on, mon frère, mammy. I was watching. Hello, Papa? Ajaye. And you have to mute on we, Mr. Amu, mon shaman, mammy. Papa J. What you have to say? No abo. Waba, hello? What's in what you have to say? Wabo? What you to say? No abo. Michelle born at the honor. So, or moya, ultimate for boo into. Say, under normal circumstances, we need the hopper, a boo won't even fanto. Into a two born under the influence of Sano. But we say, Pano, was also on two bobia. So, it's not be working. And no, at times, so no bitty. Na or was at Benuma only delay very careful. Okay. Because obeti me prawa dey be later no baby no. Once o hwe bo na say the honor say eh say bo eh me am to here. And the boys all describe baby e da no nso akọ ho ache. And make us adwaye achi won suo na. Block mo e bo na dem no. Into fire no say pa no say nye ensa na. Nke bo we say utimi ntokra ma ne nko because emu odu kakra. And obi ware ensa so dey utimi say ware ensa na che. Ntina ho den na so ate ohwe ne kasa mu kura na onye obi o cheda fit sa awia class TV na ninye ensa na nya klesa so oba no ne wo ho no and so you very careful e wo no ho kwa fa so che na bufu no onye very careful because we no say sekan a and ade mi no timi fa no kotu ni year ke be ball kura before ansa na watambo no ye de aba ammo ni nti na otimi fa ya o de ye de e ba ha no onye very careful obi ono mo nsa obi onum wi obi oye drugs only delay you very careful okay eja ya saba o papa bana kafra wa homa ne titom me pa cho wo mi bisa se wo senya na ato obo no na ye hwe ni sei wo ba ya nso wasade second complaint kan ho sei wo sori a wo de na dane tonton sansan bula na wo bo no obo na no pa wo bo na wia wo bo na nwumre obo na najo adenti na wo yesa no na go bo say ya no be ala to be be bo am no me bo na na nwu ya e bia o tu mi tom ọba mi na tie be bo buta bia bo am ta mu le ya be e be ma me kwa ntimi tie bia ye wo ba na ye de ni tie no wa ba be di me mo mo say amen enti wo mo no o de ntro na to so o bu so bia bo e kasa wa le mo kasa de ya de kasa eba mi no me utu boto nko am to tu ma kasa na mi tu boto ni ila ni ye na kasa be bia no ma ko ma to bi be so okay na ka sa wo sori a wo maniska na so diska to anu asa tu botom hello oh hello Mr. Aye oh Papa J yanko ye ni kasa no o the point eba e bia oba no so ade bia o ya e ha be ma no atutu botom no yes wo say mani bi wo mo tisa be ma da hono mo a no onam the person onam the bottom what say sky ad betu we sky pa na ye say afade achi na wo kan a sky so aye dem ate onye oni obi anso na wo ho nti udi so ode adi da che ba wanye very careful a ene watobo enya na wotimi adaje afa de aba ha oba ye nso so instead of so beba ma ya hwe asem ne ewremu ye ne hu ne poma sibre no wasa ja hokọ ye o ma bebre a omu na omu kunu mo ti a omu asọtọ omu a because of some babo nche oba kokama enugwase kakra bi nti no o meka na ehye no because ode asem na ba ha no ebeba TV so ebeko radio sam kofo beti nti no wasa ja ho ye den eko ese ukọ na so san kọ ye obi o ma obesa ba bi wana obeja bo na to ya fe no wadi nai also on fa bo on to bo you and I
we're not there. What you actually can be defending? Yes, nka wo na ati akasa otobo. O fa bo yese. O fa kwa na so message na. What I say, enso wo ja hokọ. Nti asem no yen kan say na mfa ma o. So, e koso ofiefie mo. Amafo bo mo yire no mo dem. Yes, obi won ma, obi a 3 days bi na wu hu no. O hye dem mo ni kura bona ma na no ahono ba, obepie ma nkofo be hu nti no. O hye dem, ye di nso hye, e to so kakan sa. Onko kan enu gwase aba. Odoni kunu. Dako. Ejaye aba. Ejaye. Hello. Eja kwabena. Oh. Ya sha sia kama ada na wo say hello. Ana networker. Hello Ejaye. Network ba kono. Enyina so. Hello. Hello Ejaye. Papa J yanto aso. So, it's only very careful. My dika ka say unu obi a o tai faniama e de emane nusu yeshi e nantia. No, you're very careful pa. Because ankofo no say adenya call mo pe niama sesa. Se ne osu hu niama no hu ne sa. So, ti yen na nyame ase say oto bo no anka no. Ne mo onye very careful to ni kuru bottom a wonyai. E mani bi akronfo pa. Okay. Yes, e mani bi akronfo pa. Owura wo dem a na ohwe bi a osikasem. So what you say? Bema bia so de na dwe woni sika ho pa. Mo na mane epe. No hu se wo na wafa one o hye babufu. Enye obufu akofo bi wa na bufu ba na oto ne nsa. Oba so de onya kobọ ne pe asa. Na Mr. Ayen so onya very careful ensa nya ma no. Ensa nya ma no kra o ntwa nsa so. We say e ka say mate for na mate for so be a decent ba o. Your mate for e be very decent ah. Omo ni wadwuma omo ye omo bu omo dwuma omo ye ba akwa say oh mate for the onu wi kwa na ofatra mo e won kofo timu sa anya hwekwa na ne nsa we dey onu ba ye mate for omo very decent o ka so mate ni obi aka say oh mate ni obetimi aye so obi aka say oh mate ni de obetimi aye but enye mate for nya na dey etisa onya nsa no no na ere entra so bia because ode wa ba he kwabena ye odin akọ onya hwekwa bi so kwabena ye bi wa no nsa odi mate watam buo kakaka we ato na wo be so oba no ukuna na so yede o ya benjel nensa no o de ya benjel because e boba we sisi ya police for bebem police for bebem court bebem court be we ni so betete no na wo da remand and there so na da remand enti yen tugofo bi fo niam be ye fa e de ko e me say obi kwashi ipa pese me pese me boni dimpo like me pese me describe ni pa na say no city e okoye o onye bi da ena ye soma ne so wonko ho ena koje kakra bi no yeden otwe afi de abane ne so kakaka odru fie no obi ni nua ketewa di agoma akra na boni nua ketewa ne kotose na wakokota nwoma yes watan woma o de apem akra ketewa no nua ndi ago no o de abba akra na akra na collapse e ba ye jeli no ado hu ni se blane mu bi se niam na wafa no ono hu akwa se budo ene je nanim no ne ebe kono nti o timi fa ne nsa o so de wo ma no epima akra no apaje se we koso wasa sisi no omo nu efa no tramo eni wi ni zane ma no omo fa wi ani omo hu omo ni so no obi o hye wi se ya o timi chase di onkasa o niam o hu no so bi na no so o kasa wi asi twa ne ho true the last time Michelle lady bi na me ni interview and some of can interview no o kan interview ni nsem bebre afi later okoye ba ko bi ba ko ni post ye no frame say nsem be no kan o me interview na me yam post ye o say ana so o ka say me papa chem semo mamu post say oba ne ba no odi tofe oba o oye me describe no oba no odi tofe and we be bonsam so anti say o kan we hey me pancho mamu post why na ba ko ni post ye no che say pressure ba no so no no say me so me boa ba me dey record na dangerous yes because we dey tough and we bonsam no so sa ti okohwe dey why before no after no be say okade na me so che say o ka say ai me say mo mamu post na me dey bi me so mafaka aba beta me post no so say o ma nipa be 3-4 panyifo na free na me say okay yenye ema no won dey niama ne bitimi ye nyema na nkofo fafa ekaka ne ema no kwa de ema di tofi nu wi wo kromu ano era ya kase ya catch be surprise o yes ema nu wi nu famu de
from there. What you say? Papa J. It's serious. So the same people is unu dilia. So very careful. Be go anyone say. You say Mr. Aye. What's the name go say aba? Enti na won fa biem no. What to be fa because David Obeka. E bo no what to. Wife actually what to bo no. But oba no so be gina man ke be me solve problem na man no. O so enim go say nje okofie. Okofie. Yensusu ewu ha e be si aboye ba. Ensa enye ma wa jansa no. Obi wa gentleman pa obetimi anom nsa. The moment o sha say o kasa pe na ne nungu ase aba ensa gu nani mu ase. Ebi ani Mr. Aye. Mate ni we wo tene ka mu a. Wo ye sure say e be bo a. 10 pesos kro no be bo atwede ho. Ontwe ma okra. Ti me se no. Bebi o do say o ye panyin na ni afi. Debi obetimi atwa. Gobi won office onom nsa na e na bo na ma ni timi ye adwuma. Yes, e bebre mu dia no. Wow. Yes. Young couple brother show mo ye adwuma pass no abo. Okay. The last time Sofu bi kwa isha no. A gospel musician outside Sofu. Ye ni komo se no abo. Yes. We feel say eno na be bo na matimi ide wo so wo ye no. Wow, obia wo kwa fa so de ye. Nemom hwede wo hwe suban na onu wi a de wo be komu no. Eno na wo se wo hwe. Now you very careful e wo ho. Yes sir, baby ansandi sani ma no be duru no. Ano they say Mr. Aye wo bo na da bra be fa wo boy. Ubone George no come back. My hotel. And can you get the my hotel? The foul ball. Producer so on foul ball. Charge you. Producer say kwabran foul ball ma han on the phone police station ah. We evidence. There na chese wa abo ni nie wato ebo no ode aba no. We do statement. Hey. Yes, ebo we so blog or cement dey ni bia. Ebo a. And he said yeah. We just enya ball na kadi tetanus be mu. Yeah, we kwa ebo wa we nya Ebola kra because baby e da no. Bibi e na bonda. Jaya chinchio no. We gata mu de ni bia. Enti ni ma fa ho a infections e wo. Na we wan poto bibre. Hey, adwuma we so ade e bebre o. Ade papa adwuma we ready adwuma. What abo abara wa kasa wa say. Se e body enye ne dey. E ra bo we enye ne dey. Kakraba. Wadaroma anya hwe wo hwa ye pa wo chawo. Yetia na ade bo ne baaye. Yesre wo. Wo de aba. Wo ni padua de wadwane sa akọ. Yenim de na eye wo. Kwabra se nyo na frɛ wo. Baby a chechira abo hone yesan be fa abo ko bra be fa abo tie asem bia ni ho wo de odu security post wa wo se bo na ye betwa to TV ni so be fa abo ebo na ade ba ye ni nti ni wasan ba be fo ade be fa ko na we ye mfa nya hwe e wo fie ha ye srew bra be fa ade ko ye nya ba bi so aye de beto ebo ntafo si eti ebo ntafo ya se be fa abo ntafo Baba fa wo ntafo fa ko yesra wo se de si ye na wo si watama akasi ani no onye careful wonya pane kra nko de pam ye onye careful o mi so o ha be ma no ano hwe de be papa ni sika sana atutu bottom ni suja na won to we so ujai a ye be ja wo ni mate no we chobo kra wate kra na wo de ba no na se mebo krofo akọ we krofo afa so wo wi ana o we le so wa ye na wo ba fi ti kaka we nya na ono san de bo wakọ no u be wia wo ma obi u se wia bi aden o se emani wo perception say oh sika no o de ba ko no monsa intene sa de a o fa bi o so ya so ton coupon o ton coupon so ton coupon o me de bo we yere wa o ba de me ba ho ya ma me ko pagi wo ma pagi akraba me fa ne bu e so me fa ne bu ntafo na ye mfa nya hwe wa ha ye nya ba bi so e de beto ti o me fa na de nko no kwase mo be fa nko ide na me say gold ya because ebra ye ba so ha na na ka say me mfa emfa mbra no eye me nwa pa me say bia ade bi wo se tamne emfa nko so na me say na na ede ade so de fa ne enko nti anwo te kakra me na me say roba ye green ade ye hyem so ye green na ede ade a ene se me duwa me hu se sa obi evidence kese pa a wo de ba eware ade bi a wonim ye bi efiri na ko ho shemu kina na yire ho ne kakra ba otim se wo so no wakọ chine pa oyomo no mu konwam odi mamachi ko chine ma sam ka chine na oti ase aha senkanye sa enka mirika no ko ntimi nsom ke bia enka ni kunu de bo no se po embe ko wie ne mo kire wa na ka se o muso nya o munya adwuma bi enti efiri na kwade bi obi anim ye bia onkoso no nhye mukina wakọ ne chine na akopim so wa wo miensa enso still mirika da so wo ne na no na nso ye papa kwabene o se den ye to credit gu ye phone so otogu wani so
ama otimi miamia wania ma afi de hu hwe se se de miamia me fona data na sa mimi hu de menya me ho ade na wosa wo yesa enkoda miensa na sese bu ko no nsa na wanom wa adwen wo ye o se na woni ne kasa no defend ho o ko ka se won ko TV ni de afi de wo se asem ye ya gbo atia me nti na afi wo fe ni bie ma wo mfa no me nyina han kase de oba ne ye na ye aya otutu ni botom ba sebi omo nom nsa no dodo na ska won boto ska ni botom obekọ no hwan kwala wo jankwala ni nyina de agu maame ne so because on se ska ni free no hope na take ni ba onya bi fan konkoto nsa no enti se 100 cedis oba na 20 cedis 80 cedis ni arokọ ko ma petejiro ano oba no so hwa ho che wo nom se wonnim se wokọ adwuma ba pa de e na o ma won fan ko e wo so wo yi ene na di popo ni bado because no ni sika na akopere nya no mani nti na akopere o eye do no odi begugu ni mu a charge ne battery na hia no kakra ba okoye soso a obebo na de e ma reho ni se mo de mo asem ba se ye nka bi ma no wo se adwane ko ukoko du fie ade be kine se wo de sekan ajinjam waku a ewa na akoya na obaye amafo ti abusive relationship mu ba obi beti enwo se animguase abenti no no waka ne na atwom no wa moa no ho obi wa 3 days no mpie ewa ne ho meti ye mia ne kon enso nim se ba bonte a asofo fo beka bi animguase ba ebuso na animguase ba kam me no obi se live to live emwa wa no ope oba bia eden afa se bi fu ma me ye mu ba no na wonnim kwadna ye so wa ma ye no na wonnim no mo ne na ma na mo ko hia ye na mponta afo kwa ye te o muntam ne me ni wa hia ya twempana ne ye de aware na wo de wa se ma be wani nsuo sana ke de bokiti wonu se na nke ye ma ukoko ne ba bia akọ won kana no ntum ni aka cha so wa ma mebi ujuma ampa no agya asem no akọ se wakọ no se ye nya ne dan ye me ne ya bom ya na onko tena se ukọ hospital a obi sa na me ku na de bucket jam me na me ku na sebi na mpo ewra ya broma bi ennem wo wakọ no ma dia aka ne se kofi be pagya ni mu kofi pagya ni so wa mpene a wabo wotunu botom wabo wa ni abia ne wabo oba mpa so anka ne de nka ye ni gisem eno so wo bro na nde wotu wo ye den wotu wo ye de awodi asem ka kakaya ba be daya wo dwane akọ yemma ye ni na honom anya ma ne so nko a o emma bebre so bro mema anya ma ne nko a emma bebre so bro mema anya wotu wo na se mmowa entwa ma ni nsi meka se wa buru na we na mini na se odi ba ya wasa beja no honom odonti ni wu anya hwefo odonti ananim guase nti no waka na no atum wonde saa one day yere so ye hu obiem amafo na ekunkum amafo yirimi ebi na ekum omompnafo yi yakoya ne ye baaye na wodi asema ba na obehwe na nke ebesiesie na wadwane agya asem ho na wokọ abrawo so ne wonkwara ne yensa won se akokọ bo so di ni papa chida de bia wodi oba na chi na sa obeda so na sa wan so ribera wo manu do mu jahwan enne so me woni ye wo era enye pe da na ye ka se ejebi wo ejebi ti ase na de mama mi no we de ra adi ni sitie obegbo ho moda mi aka ase na ma akwakoto bebi eto ni ahwe kwa ye be fa so a ye be nnu na manager de wo ye no police fo kra ba mananka wasesa kakra no woja wa ase moda baba betom on be fa ne bo nkwai on be fa ne bo nko e bia odo no okori apeteshini ba otimye no ho adwumanti no ono anhye da ha de bia so odo me fa ne bo nko e ya amfe no ofia ha no sei so do me fa ne bo nko do de be ndua no de aye no okay asamo na odi abana se papa je oni won ma afu ni etutu ye na akọ honom se wo se nko ba ban ka ehwe na bi asamo akwanko ebi so woja wo koi me ma me ba ko bi wo sunya no wo de message aba wo say wo the cornerstone abre ye na so ye the rejected stone or say you have received the cornerstone or the rejected stone mama Africa where dey wama ya rejected wow entiane Sally Africa wo sujane area 3 ye chia pa na ye kwa no ase wa ma me kra ho se me de na mabuo wa se no wabo o se matwitwa kakra na me ba na ye keka kasa so a we ni twan ebuo no de well Ejeki nso ye marketing manager de ma Franco Trading Enterprise so wo tie ye na wo hwe ye nso wo se akwa ne bo no de ba ye ne de ono wadwene wo ye o se akwa ne ye de na wotimi tam se de wo ka no ko tam bo ante se kunkum abo ante se to ye wabo nti energy no so when need da ho abo we untimi to me se bo we se wo de mame a meto a mebre but o se we force nim under the influence of se emu yedu yes
ti force ro to ayentimi nko aha entimi nko obekọ kejeta na ebi mutada no ho opaya obehu ani e de ato no so no so himse ya enwumi amo so no nko na ohimso osasa enwumi amo yo obi aso nya ne nche dede we nso no osa eye ne mo na mfafa ne ntia awo se yete so e de ba de na maburu ye pese hu owiase e de ba de na e bo wasa fe de efre na won fa bi ye no ka wo yira wo nkola miensa ma utimi tama kunkuma bo ye de ante se wanji ani sanyini betimi de bo na ahade mo se nti na rese o fe na won fa no yes so me ne kasa no wo defend na me se hwe TV ana me se luckily baby ojana TV ho beti so ka se me hu mi gina ho ti na me ti se TV no o mo na eni da ho bone kai time to bo no on kai ba wo mu so fa abo o kai ba so fa abo sa wa boda me de nko bo boda enke bia wo beti na se me de nko bo papa je ase mo bi se bo ti no era o so atobo afini ne ni aba hanu kakra se ebo na me fa o se mabo nti me hu ni esi na ne kasa akura na kasa on de e di kwa wie wan kwa adwuma no odi mu ana fufuo no so no ade o so no amu amankola e mo de bi obetwa be 3 tot pe bi se nke fufuo di anko teraye ite bi ameke se wa kwatina wono yes na ba no kwa SMP titi won ma petition enya ebi na ye hu ni ne yes uko omo ye nsane ama fraframu ni ade na SMP ndi enya me wanwa so timi to sa boy enya me wanwa so timi to sa yes raw aware no ti ase na wo so waware woni be ma no awo onu oba na wo na baako e mo treat ne yonko a jai ne ko fie dwa no ko ma me papa wo awale ni heaven be ma na so be buru wa ko ma me papa wo she ye ka ni se obi be ka se ye de asam na esere but mena be bro ma ya bu o mo sa de mo ka no enti papa ati awale na so wo ye de obekun ena na obi atwe obi de we ye ho no alomo jata obekun wa twe de na to atwe na no mu yi video bi kire se case ne ba ase Cape Coast obi be ma ya kaso ai yanka o enti ya wa twe awuro nwoma no you see oh na bile so ma me say ya ko fantoma na adwura ho anase de de ye de ya fa ho no de ba tente aha de o de beba o ye be ka na ye de na ye be ya ma sa enwura ho na adwura bibi ne ho na sa adwura ya rapper say spring roll say the papa je ka spring roll I tente spring roll na de ba na me ko try odonti e mani bo mo bu fu so enti yes e mani bi bu fu abufu ni bi ehu because ye so na ye tibaras police ni bi ne wife so mu nya ntokwa na ko no se no oba ne se afuo de ne kura japade mu bare ye na ye mo jama ya ba kunye ba ye easy police ni po je no ho anyi enye e mani abai enti yesra wo ye dama na wote ho alomo jata no akofa na ba fie no da bia ntokwa da bia wasom dwa ba bia wo boro fa size so e na so me kwa jaya wale nneko oba so a wote ho e na nkura ni nti ne yekun kakra ba de enya nyame a enkura ni nti so na nko wa jamiensa ni nyina ho na wo woti asimpo na ye dai ontimi sa de ade a raya na bi wo so ma dwene so nyini so mbe ware o sa adwene na nkase enyini ya mesi menko honom sa wonya wa adwene sa wo ko honom a menko because aware ne nyankwa da sam sa o enye debi enye mesora meyibi ato mpana twede ni bi o sa mabamo na odo so mo ma ware 10 years 50 years no aya bi so mo ye ne sei ayo because now no be celebrate 25 30 40 na say mo de mo ye ne say me hu bi na nsan ya okoware ye ni gina me pese me ko ni gina o so me ba mienu miensa o ma jaya wale no after 3 days 30 40 mo ye ne say na ye it is adwene ni nyine ya ye ne ye kwa ya ma me de ye say ye comment mo nkire ye na ye nko ne ye nkoka 30 44 no so mo nko oh so mo ko so ye maame ne papa motina ye ta so be so maame no papa dem say issues kakra ye dey okay aba papa je me ye fa phone lines ni ntudwa na atiefo emra mu bi ni ahwefo mra 0243 114497 0243 114497 03224 98035 03224 98035 Peggy yanto ade kakra omo ba de yako yerade yes o ma ba hello good afternoon hello good afternoon hello MTM4 hello
Nana ose bro no ne de same po na men ka asem susu echi fo modaroma kwabena ne yira asem na wo ha ye ken kwabena ye yesra mu betimi afre mu media dance ye so wo bo kakraba anasa senate ye nsem no abepia no ma kunkum abo dem no. Hello, good afternoon. Good afternoon. Adumo mpacho na won so e. The program now some money that come. Okay. Now I say we are doing. I will stand over who are talking over better. Yeah, you see, I'm missing who. Let me in Yayan come up and come up. I had a Mapanoa crack. Me pacho kasa den kakra ma ye. Hello. Oh. Papa J. O se na yire bo no so ti bi hu. O so obenya akwa de abane aboa no. Asama ya no gusu aye ka ye bro no. Ye bro. Ko se hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho di ni baby akasefi. Bago kasafi Russia. Russia. Me pacho yo yenti we. Pacho you say onwa ma be na se ma ba na se o tu ni dem ni de ni say you say me tapo mi no you ka mo ta bo ni ma mo ta go ja bo ti won ni why because mo si ni mo efe. Okay. Yo, ya das. Me se mo mo ta bo ni kwa bo bo ti ni sere mo. Yo, ya das. Amo si de mo time ni sere mo. Yo, ya te. Ni di yes mo. Ya te, ya se. Hello. Hello. Good afternoon. Pacho di ni baby akasefi. Yes, let me go. Me kasafi aka. Me pacho yenti we. Me pacho again as I'm okay na yan so mamo hamo. Okay. Because Ubiabo, no Ubiabo. Oh, too bad. Hello, good afternoon. Hello. Hey, yeah, Semo, and the network. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akase free. Good afternoon. Me pacho dini baby akase free. Pacho mi kasa free awono. Me pacho yenti we. Pacho agemo okanu de. Ewe mo. Pacho kwa se bia. Oba no emi gwa se se na wo kanu. Emi gwa se ntimi betrance. Onka se se anasi. Na bema de bema ni tanu ni ho a. Eya hum ti papa. Itini okanu mbia but also ana ya mi parents say adam ni was tell you say oni ni kwa ba o ma ti ni kana so ije ni de yemi na time ti o ko mi ko se a e da ya so o ko bi ni tika ni na e ba o e da ti e da se ni tika ira wa ti e ni beto e bi ko you plan ti dia tembe ti da fi afa e ti e da ta ko na wa fa ije ni de ba mo nje bi ni de pa bi ni o kan ni de yemi ma ni de bi Mahu de Japan, Jenny the Jenny, and the travel is say, tell me and I said, every day I can't be together. Say, but every day I'm meeting a summer by usually come here. What's it been? What's it been? Wow. Baby, my the pie feeling color, they are transparent. Okay. What was here? Mate was a paramedase. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Pacho me kasefi chindere. Within the Joseph. Okay, yenti we. Pacho my naji the program na mwana kamiya na nimre. Na naji papa. Mintia ama sisi aware no. Ibni da ware. Ibia na ochu kwa na ateno. Ibi free mbimba ana de bresi free mbimba before say ma ware wa temi de menti asase ibia ode bimba bi wa ko ware ba na yeli de ko yentiri sho ba no le ti free ba na ti se ko pe mba so fro esa etini di aware ja ba ana mba no so sometimes the same thing dey we so okuna o te de na uti free na chi esa na ebi aware ja ba
ana sometimes ti bia na mrena wi kunu ana se mrena wi ni yere ti bia bia na tia na te na uda nya yara so yede onche na nche no so so yo ba na ti bia so ukoye kunu na nche na nche no so yede so ncha so okay ya da se papa ti nche ama e cha wa ga na yede adunu yo ya da se hello good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Okay, so Mrs. Tekron, katebri se ya science. Me pacho yenti we. Yo, ndamasini eduma pa moye. Nyami shirano, nyami wakamu. Se de nami abe menisi kanu. Se wabane di bema nsuwa kwa ube kuna. Se nipa biya abe ni msenbiya, ne ibiya wasoro. If you that the second one will be a trinity. If you could be secretly in our bouncing, or both about to the But said you are combined in the country, the Dimija, a baby will see to Lotum. It is Federal Ban, one thing is the Isabella, the Kuno, and then so then they Kua or Johnny. Now on Colan and so it is the Mecan, Madame Sepani, my family. Oh, Shrawan. So, hello, good afternoon. 024311. Hello, good afternoon. Hello. 02. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho dini baby akasefi. Me ai kasefi akra. Me pacho yenti o. We you okay minister say minister no. On course of Bulikuna. Yes, it's Ala skra mko diem ko kuma makonta no. Isi se musukos. Tia kon namsono. Etere. Bele ko sepaka. Eyi juwe dia shefi dia. Na ndi ko sepaka le fi lepo. Enti bo wa siebo. Mesia esa nsio bo wa siebo. Because it's truly over dream and kasa ya ka then you see individual no to kasa on party no na se dia ami yo ba ni chi dem it's in the I ti ni to kasa yeah that's it pa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Me pacho yenti we. Awara biya ba sana. Afro ba na ba na na. So ba na. Ina ba ta ana so en ba na biya ho ko wariya. Otukadi. En ba na ko tukadi ni so tukadi. En bi so ko siyasa na. Edison de Grenada. And to go back and say, a baby of people call away. No papa see. No man, I have a diamond in this home. Okay. Now, Mamma, or Papa, or my papa, and then you say, Mamma, oh, cop. No, Fiona don't think, no corporate treasure, when you hear, you say, or Ben's here, as someone went to I was saying you the camera. Okay. Yeah, that's papa. Yeah, that's it. Ya ko Peggy wona ya no Peggy awie. Ho Peggy. Ya nto ade peska kakra ma me wai na. Ya asem. Era mate. Me da wase. Se yade bi eni wudi epinisie na wanantia na wo pe ayaresabia ebeboa na tu sa yade no ase ede ama wodi a. Ende na me kanfo Agbozo Herbal Clinic asoye ede ama wo. Won adwumafo no ewo abotre pa ye de hwe amanfo na doctor no so wa ben odin hama na sa yare bi se typhoid fever ejunso mu yare anase namunsa yare chlamydia white candidiasis gonorrhea syphilis ni nyina okọ Agbozo Herbal Clinic doctor beboa no de eduro no bi aka wa ma watu yare no ase se usisi eya wo ya untini mu nyina etwetwe a okọ doctor aso eya akoka wa asem ekye no erectile dysfunctioning memma na epeja ni mu ana assess ni trase no okọ doctor so ya obeboa wo
se onkomo anu so wo fom akọ doctor nchen se entimi so mpege ni mu a e wo se ukọ doctor nchen e man na white yare edokromo amamase ho na nika ni ho no ukọ doctor ha obepe eduro e de amawo Kumasi obehwe doctor wo de chem so old insurance junction obetumi afre o mo 0553 417752 50553 417752 Accra so o mo kwa Shiman obetumi afre doctor 0241 750282 0241 750282 Mindset Travel and Talk Consult say ohwimbra ye womu o de si na enyeye oso ana wide a ene na mekanfo omaso ye de amawo omose Canada USA Japan Korea aben hyehyehye obo omaso ya omdo betu kwa akonom sa wo pese ukofa enema beton so abra omo aso ye uye osuani na wo pese ukotoa wadisua so ewo amama ya mabobondi a obo omaso ya ombeboa agevisa amawo sa wo be set no wuni bia abra omo aso ye na ombeboa agibi e de amawo visa nsem nyina obo omaso ya passport anase ticketing so unya visa na pese utwa ticket a ombeboa wo hotel reservations ni nyina easy cry the mama Mindset Travel and Talk Consult mesi de bia meka enika se me wom se papa Jane sakabi na se opese okwa eja obetim de ne ba maami e de aka ho akọ se na bila so ene ne yere ne ma visa no ebe cover omo nyina hwehwe omo e okumasia omo be airport runabout police station dan no anase from on number say didi sway 0508 368975 0508 368975 anase 0302 908398 0302 908398 for wasem koda Mindset Travel and Talk Consult na omudu ubetu kwan Carisic Ventures for enede edro nwawaso abedwaman so eno ni bi eye Zahara Misha Hindi Herbal Misha eno ye for malaria na Zahara G emano munkope bi enom nentutu mo white no ase emamo Zahara Man capsules eno so eye memedro edi mema ensem emo mema sem no ACP ena Zahara Misha eno so eye immune booster emane mema nyina etumi enom se yare bi ene wo edi epinisie amada ne da nyina ohonam ayemre me se ayese de waso mota no anase onkwamo no ewo fom oba white yare na adokrowa ukọ omaso ya ubenya inupa ni bi anom anase sensansa esisi wo wedie nani ama na ye prekesa Carisic Ventures for aso ye na koto omunupa ni bi enom open do mu a obekọ Okanshi Drug Lane anase omemu pharmacy shop anase herbal shops ni nya ukọ a ubenya bi ato for Carisic for e won number say didi so 0246 348334 0246 348334 0248 569335 0248 569335 Fred Doctor Neka Wasemeche no Posa Travel and Talk Company so odi etukwan travel and see me say eyemi fie ready e wo so utukwan na akwhwe de ekoso wo amanfo enkroso na sebi yete hanti no de bianda na yebu mra so utukwan a obehu de wi a abrofo no omusi ya omonema se onsaka visa na opese omutwa ticket ma so ombeboa hotel reservations ni nyina omaye ready se ombeso ano e de amawo omusi se domestic airline anase international ni nyina ombetumi aso ano e de amawo kumasia omobenso amazi Matia Junction omo Amenase First House ubetumi afrom 0205 215495 0205 215495 anase 0504 256360 0504 256360 kejeti asoso ombe Morocco adeshiman Dank Herbal Complex men kancho se namunsa yare bia eno de eye tatashe edema doctor wa ben ewo sa nsensemi a meken ho asemi eye gonorrhea syphilis se opa yare sabia ebetu sa yade no asede ama okra na mabie mu a se aye kwankro me se ko Dank Herbal Complex na doctor ebeboa etusa yare ni nyina ase ede amawo me se komposa afi na eba anase ewo hodada okodanfo a ombeboa prostate no ne kasie bi adru anase se afi na ehya ase akodank na doctor ebeboa se untimi anwunso ana udwonso na se moja di eche ba me se yare obi dwonso a obekamu saa oba bi so honum annam sa yare emma na se honum enika eni honum ahumka eni hokra sabi
ne pant no okwa na ebi hye ne bag im e wo se 5 minutes bia na 1 hour bia o sesa e ya white yare e na ye wo sa ya yare bia ye mu nanso so e ya de bia esi awo anokwan white etimi ma oba untumi enwo etimi sei wa wo de etimi so kodanka eba complex na koka wa asem eche doctor na obebo kumasia omo wo pechi number 2 omo Ben City Life High School no anase obetimi afre doctor was 0266 593330 0266 593330 0244 017556 0244 017556 dan se brana omwa na ontu ya de no ase emfama quick credit ene ye from bills micro credit osi sika ndodo bia opebia oba maso e ombetumi e de aboa wo wonsi wo so eye kuma bi ketua bi eno nkoa ni sika kra bia omfa hwe enkonkotum nanso sika ndodo bia opebia omode ebeboa wo eno no omka se eye collateral free loan dodo opebia wo de beboa wo ebirim wo kwa mbeka che se agese akofa garanta aba agise bia wo account wo honom ana ebia wo tususu wo honom enye sa asumpa agise obia wo save wo honom e na ombetumi amani scan bi da bills micro credit de omode omso omonya ne sa oba na omo no tena se e kana sensem ka ye ni si ya sika ndodo bia wo pebia sa wo de koye adwuma sa wo de udi tukwa yakofa ne ma ba ana sa wo de obampo eco school no okọ bills micro credit enka ne e for mo quick credit a sika ndodo bia ombetumi e de amo entimi so Ghana ha de omabu wa baabia hwehwe baabia bills micro credit omdan wo bia na fa wa asem ekokoda omo go fine o se ebema wa go fine enne ye friend Dr. Menses e man edin ba kwa ye de amano no if say go fine ene edura ebibidura e wo ye mem ha ye de yan ya koko e de aye me say ama menstrual pain no away oba wuntumi wo away o fibroid na nanka dani de nyina wo de bosome ne nkwa wiye no no obu nsa 2010 no go fine adaroma enne sa nema ni nyina ye ntibiem oba be bu ni sa ye waswan se betere nka e wanwa gaja nhia e go fine enne edi na asem edi ama no onsa eno na no de bia na ye tititi wo sa ya nansem sew yade pe go fine no ni bi na enom sa o menses no so entumi ma ya akope edo ni binom wo ma wo sori a kwabna wusu kwabna ayede yi bi no age se okoka makom ansa na watumi abedidi a mese wanum na atokope go fine nupa ni bi enom ne gya ya petition a wawe no enti ubetumi afre go fine e wo 0244 596532 0244 596532 sa opedodo etu akokejetia imrom misi heba omo wo honum apidan so e wo honum e na obosofo so enko smart heba mese hye nso grofa yenya ekoko e we mem ha e na omode aye era wawie mpachwan okay me da se papa abusiafo obetimi afre 0243114497 03224980035 okay ye jina we so ye twa ye husima e beba sesia Tusumika Emma Bills was here. If you say, Asumja, when you were Bosnia Bonsu say, Edu Chim, Obi Bia, and it made dear Biara Woody. Bills will be Bimao. Who here Susu, who here Awuraa. Nanya, who here no national ID card. 80 Tusumika Frame was 0302200390 and 0596920833. Kai say, on Mansika Krobia Batan, Bank of Ghana and some Bills microcredits Jumedi. Bills, Ofosuhemaa ya sika iso ayeden ate onye onu obi anso na wo nti odi so odi edi da che but wanye very careful a ene watobo enya na watimi adaje afa de aba ha oba ye nso so instead of so beba maya hwa asem ne ewremu ye ne hu ne pomasi bre no wasa gya hokọ ye o ma bebre a omu na omu kunu muti a omu asọtọ omu a because of some bad bonche oba kokama enugwase kakra bi ntino o meka na ehye no because odi asem na ba ha no ebeba TV so ebeko radio sam konfo beti ntino wasa gya ho ye den eko ese okọ na so san kọ ye obioma obesa ba bioma na obeja bo na to ya fe no wadi nai also onfa abo onto bo you and I we're not there what ya so anka be defend o yes nka wo na tia okasa oto bo o fa bo yese o fa kwa na so message na what ya say enso wo gya hokọ nti asem no yen kan ne se ne mfa ma o so eko so fiefie mo
amanfo bo mo yire no mo dem yes obi won ma obi a 3 days bi na wu hu no o hye dem mo ni kura bona na no ahono ba obe pie ma nkofo be hu nti no o hye dem ye di nso hye to so kaka sa onko kana ni ngwase aba odo ni kunu dako eja ya ba eja ye hello eja kwabena 87.9 TikTok Akoma 879 FM na bibia nso ntimi enkon kan na enkomo ni nyina ye se owura bi efren se kwabena ye na yire ede kakraba ena kakraba to ayi ofia se ni kunu esori a ebrindam brada se wo bro no anie anopa wi anwumra najo na enura de nyame nko a ebu a wotam ye cho ye no senya ono kakraba anko wonti ase ebo na da TV ne Facebook wono wodi asam no aba ene ese twen ye beka asem no ye beka edusi ye bebe studio akakraba adwane ko ya frɛ niwra kire sɛ nyo na frɛ ni bia se wo mere fie na mimi hu ne sɛ esuro ni hu no ene ma kakraba ko ye wo so woni wura ne seso wotena se ka de ne de ma ne mafio ene ode adwane ko aya susu kire mu a won ka hwe na wo mo no won tobo na nura kra no watwa bi ene ono wo ba fie a wo be ka na asem kakraba atu ni botom ene o so wo fa misika afma de ma me wo so won first ka ene wo so wo ko ka kire sister bi o mo mpatam wo se be ka kire me yire kakraba se sika no na afa on fa mi 2 million ma me 200 cedis so wo be kwa so won kwa no mo de ntokwa ye mu a kakraba de buo ya breye se yenye buo na ni kuna tobo e de abono a tobo enu anya me nko a enka yenti asem de enti eno nkomo ne yedie number betimi afre so na wabadwumadie ni so bie se so aye ono monsa se bi wono mo wadwen kakraba nso atutubotom no jai emwaw 0243114497 hello good afternoon bacho dini baby akasefi yentie we na famete teni papa papa Sabari di ini hanya jalan bangun ini Minta lebih teman. Allah malam apa lebih? Ya yo yes. Bye. Hello, good afternoon. 0243114497 0243114497 032249803 Hello, good afternoon. Good afternoon. That's what didn't baby akasefi. Yentie we. Obana dia wale mina shoda bikiasi. Moja, mimi timo. Mimi kaka ni dafuka mimi na pesa. Nje bani kiasi to kwa baba. Nje bani ya baba ni kiasi. Mimi bana se. La lebila. Asemo yakoka mo. Kwabra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. That's what you be akasefi. From the class. This is your mom. Me pacho yetio. Pacho ko ban suben. Ba man ko buba. No to bote. Ban oja de musina. Okay. Oh, yeah, that's it. Hey. 0243114497 032249803 Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Me pacho ma oneso kakra ma ye why. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Friend me Yusuf Alasa, me katofo ogoro. Me pacho yante won kan ma oneso kakra. Friend me Yusuf Alasa, me katofo ogoro. Me pacho yetie o. Adano, the moment you achieve good call, but the time of the life of the year, you
no that you know you pick up the just go. I don't know I'm not saying you know I'm just I don't know what you are about. You don't got about it to say you're about it. I know I never know should have a plan and what is can I say. But I know the reality. No man will be better. You have no come to carry it about the guy. And yes, I'm not only to feel. We are so that's what I know. Yo, yeah, that's it. Hello, good afternoon. 0243114497. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacha Jomo Radio Nano, Jomano. Nothing. Okay, Pacha, wouldn't baby Akasefi? Pacha, Nana, okay, Pacha Akasefi. That's your new command one, because I think she might want. Nana, you're not really. Okay. Said it. Bemano come. My question, my answer, Europa. It is a Cobra Banesco with Lazy, every. It is Nation. Come out and leave you, maybe to your right. Okay, I see. Then hello, good afternoon. 0243114497. Ebusiafo Nyankopon ya adomo a odonten dwumadi no fiada. Hello, good afternoon. Good afternoon. Okay. Yeah, that's it. Odonten tayo dwumadi ehwon kwa ahye edema yetiefo ne senti nyame admo ochni fie ebo anadwo no ndu edikosi dumienu a obi amfana fidie no ento Akoma 87.9 FM so na amode to won mambehia Sweet Mavis wone na pamfo na omode odomu nsem aware mu nsem de beboa ma ware aso na entokwa memu se kakraba ene kwabena ye die de mpena twa so begina ne naso na ye kama amelidi to aware eno na Sweet Mavis ene na pamfo tenasia womode esomo nti ye kina nwumre no ndu edikosi dumienu ade ache memenda ansa mosia ya na ye mo depanti ye besa simo so eno so memenda ye besa tenase 10 to 12 krono PM na ye sa de dwumadie no asomo enti ye ochina fie ene na de chie memenda monhia Sweet Mavis wo odonten time dwumadie eso glam by tena makeup na daroma no twitwi yanim kama ma ye de betena TV so any Facebook wo ma mosumunya bi hye ye mo fe ne senti wo kwa yefro wo kwa abedin tuo na se obehi obi ama no atwi wani mo kwa yi ama na ye fede a fre eye glam by tena makeup no mesiesi ho na no bo enye den fre no e was 0544 466280 0544 466280 yegu so cash out no ekoso nyame ya adom ochina na ye pa ho ntoma kase pa ne senti hyene nso se nyame ya adom ochina no pa sole ya ubehia Sir John ewo Ghana Akoma dwumadie ne so hia no ewo Ghana Akoma dwumadie ne so morning show ne so wo bra Sir John betena se no na uyizi MTN na obefa mobile phone no na wa dial *439# *439# na che se wako options na beba no wunya kope no apeke number 6 Akoma FM ene beba ti anu abo number 6 option ne so wunya boss na che se wodem woku wani mu anu no na uhia Sir John wi a o sori pe mid morning netwa so 20 best Akoma mre no wa hia no nso biem wono so sori ya na che se news na ba na Akoma mu nsem aba yesu sori na sports na omot na se pepe shares mo betina se mo tena se a e won so betimi asa di akrade ni bi wo ho cash out ni bi bekoso wo ho enti eye dwumadie ni miensa so yeso wo kina nyame yadma na ye pa ho ntoma no bo moden se ufiri mo ni show ho ma obetie si Akoma mre so uwie ya no wa transport fo no
enti ochina eye nyame agya oba ene won konkono 3 in 1 hwese obedi ni nyina hu sika ni bi na bibia nso atimi akoyi ama wo esanse sika de ewo botomu a on aha kanya ne se kakraba na yere eku 200 cedis ho a na ni abratam kunkum abo ente se enti mesi kamera wo ho we enya yi bia wo kyena nyame boa de eye star 439 hash star 439 hash na bibia so enti min konkan eye MTN users only ai ti dwumadie we eye kama pa nti kyena ebepa wontoma na de wo bia no yenso ya hwe na bibia atimi akonkan ti ko na obope options ne beba no select option 6 and answer number 6 which is Akoma FM na won so atimi atwa bia di na bibia so atimi akọ enkan e de amount papa je ye ko me share omo ya omo time do omo asem eba no asem no o de ba ka hu se asem no enye nsem nyina na eba radio so aye ka okay but bi won no na edi se se ma me bi onya abotre kwa na pe radio na so beba in a way no you betimi aka na chi ne ya hwe se na be ya be ma no onsan fa won sa ne nsan ka obi o ese o ba waja hokọ se bibi ko si wo fie bi o mu a eno no ha na obesa fresh yen san bra ho bi o mu na e de ya fa mu de and I know say kwabna ya wati sa so na ba radio so no suba na we no obejae onsan kokotoso biom because se okotoso biom na bi e sign ba e bia na anko ne say this my friend wo phone so no until I think say maame no de opese ya de ya afamu de awie ye wie be ma bia mfa osanka oba be ma de eni kwaso de osanka oba ye issue a ebusha wa ebusha hwe omonka ne mom se obebo na so beto bo na be fa bibi dia kana de etiamra man so mo be man e man ende no so asem so no di o be ma de oba bo so timi nka o obeji akọ kase me yira bo me sese ne yesi ko da ye den a obusu apanyi tim what just say enu ngose kase bete no sa no o de bi basa fabra so o yire bo a o de fabra oba na se ne de be ma famra kwaso ye yire etimi de oba so famra kwaso ma ne ye yi ti so o yire bo no o tetewa o china ye hia wa falo moja tabra na ye ntunefo na wonya ise wo bro wo no na dakro bebu wa na tim na no ano no Peggy wadaroma yeko mera me dase yeko na emum me si de bia obi anhwe ne system ene aduane a wodi a ebeboa wo so wotete aduane boni ema wo yefunu a definitely ebebo dondo ama wasa wo enti mesre se obi nim se aduane bi wo ho no ma odi na emmoa no a papa je ka se bu ono ma na ye ne dam obi so no mo a oye okay obi ande wi ane system ye de esitie nti ebesre se wudi bibia no ahwe bibia wo bedi ebe ma wani so ye okrakraka ye who are you e wona obehu a ahomete se ya ne ma ye fa ni se ekura ekonom okra no fo no owi ani aka ne tie ye den afri honom nti ebesre ene titiru se nkwada wompa na se no mo yesi ya ewe ha adwene o edie ne edi gya nkwada no edie ne edi gya nchirima na se me maame no na da ne da nyina mehu so woni me papa ham ewe wuche nye ya akwada nso ye oba na opeke se oye bema so hwe buru a ne papa de buru ne maame a nyame amfa kwa ma wo fi se ende che se oye bema na ono so osua se wo so ye obi a tutu botomu a na de bia de ntokwa ba oba ba sua hwan na be ware ne se eyiri di akwakwakwotena ne fie mesre se nkola nyamba mu a ye bibia ye me ye ni na honom community ni kwa wosate we woni ni tifia ewe obetwetwa waso de bia ni papa akofo mo do mo ko wada kura beti ye wodi ntuma betwa mo obepia ko no na obi na eburu ne ye obi na oburu ni kunu ha dwene o mai mo ye shepa enti se eti bebe e make sure say ye be my neighbors ni so ma so ma dwom okay me da se papa abusiafo ha e na brebe ma ho kwan ama ye de eye Akoma mu nsem dwumadie no de asie na yemfa sedane bi emfa enko ema yem producers omo hye dwumadie ne kama de ma ye tena se de esommo enne awiei fiti dumienu empemu de besi eye sabre eye nana bila kantanka nei ni dia sesa aye nana kwasi wusu ai one ne wofa se sports kojo sa kodie omo ne producers omo hye dwumadie no de ma ye kama ma ye tena se ma bedwafo ote Peggy nka ote eye papa jeso enka omo so de omo di akogu omo akirechire mu omo baba nsem nim omo digesting nsem no wadom wa ya nsem ne surgery bebe wo so omo ka ko bi omo ka ko omo so ote omo nka ye do omo ase ye ko streaming ho MCR eye Akwasi Beluchi
ena afi na yaw wo mo adaroma na mo bu achinchin fidie ni ma ye de call eye Facebook ema wonya bi hwe ye sade yenko onua television so ma wo so a wo fie wonya bi hwe ye yesi ye da mo nyina ase nyankopon hyira mo se da ne da nyina ye tena se fitijuada edikosi fiada eye du mienu empe mua mo so afidie no eye radio no ani TV no na mo hwe yen etie yen yesi nyame hyira mo na nyankopon onya mo kese eda mo ase se mo agye yen atumu na bibia nso etimi ekon kan ewia idie mo sonfo eye me Akua ye no afrimu ye beko ai enya sofo ba no ho no ye beko pegi ye beko pa ye beko ho de ye den ya ye beko na afre no ai voter ni no cross ye be frɛ no de free voter no ye be frɛ no ye beko na ye pese efu ni mu se rapture no enti ye nka da kro nkyere no mejudi ti eda ne du won mo hwe anim ye de eho ayi ne na eba team no team ni nyina na ye de ba ai ti obehwe anim wo ho na da no de wo se wo ye bia no wa ye ama ye maame enu Mary ho ato no na bibia nso atimi akọ ai be se ye de mo ko nyina ye hu nti wo de mu nya abotre ye beba ho na de wo se ye bia no de wo se sibesi enti abusiafo ye bekọ atimatim mase wo na ye ne sofo ba na kwọchia ya mo ho no mti midin Akua Ofosuhemaa Boateng ofrem ye Awuraa mejo so metina mu edema me sister Penny Beaches Pio Gabra Auntie B baby a obi anyame onka ho ye sorry na sports crew no so ato aso Akoma sports jumedie so edi amamu nyame adom wo china efiada eye easy Friday ne senti nyame adom wo china hia ye na ye ni nkomo 12:30 to 3 p.m. na bibia so entimi enkonka nyame nka ye nyina ho onhwe ye so no nkra ye na ye ho amasem yakra mo amamu ha